Can be possible now. Would you free me some? And that's what you tell me. Was what you may be our. What had I may harm me dying out. You 2 years may fear Koreana. Nam Sakwaji Louis, you cry, you go room. We take with him. Would you money system million or one quite a few money? I pay early babies here, 8 mother passes 7 years, Paponini, and I mean, why Shemmy? She was Shemmy, no so. A one cassad or wouldn't be meant to know Jim Phillips upon them. Until Papa, we got to one Missano. Me yale and Mukoko, Mapa, Manhure, but you see if you have Papa, we know to one Kunun. When you woman in Casa, Nadia or 1 pound also. Okay, one Yancy, Yancy. I may person Kawanu see na ye money bem let me be some questions. Baby, or Bo Quedu says Sabia son Sabia Yado. What catcher and so bemo will be a deal. And I face soft be, or fast soft be, or sorry be, or one nail, any a day, brow catcher will say. Want to be while you be in Pacho Hono means Mamma said you were planned to be a trimida. So often I work on Sabi Naman in the 12 or I saw a bet one while I mean. And was saying, Income baby, and I'm limiting baby. You were jabbing longer you cry. I want your qualifying cry. And so cry, chair pass, and I'm being Papa we say. No, what they want me to sad in our way. Or cast over what I may say. And I said, "Yeah, why you say what I'm not talking okay?" And so one wallet. When you have pussy, you have grown in them. Ah, one or young TV. Okay, took us so big. Nadia, because I say, Papa, as I saw and plan our good young massive wouldn't me say, Mamma, when in the dark, quite a what to say. Ah, dear Java, where you may film. Now, I said, Papa, you have for nice some way. Some go beat me a bear day. As some can yarn, you just mark you, inquire. The soft one so 1 year she, our person will go softly in myself. Where's our son, you would try the car because 1 year. I'm catching says, I saw kinds of young cry and you would try the car. Says, I was on you won't try me, Casa me in this house of an attempt. Well, I bet to 7 in Benjamin Kwame name bay. And I will bow the man warn and say, eh, the banning team may be banning or bear your yammy tea. In the class, what they may buy as far if you wouldn't go young and then what ban so grammar. Let's have one is Ironadi. Okay, set yourself on rough. Oh, I saw them go. I mean, Charlie, I mean, a banner, and no south of an enemy, any puppy and son and the can into me find this. Now, Oko. Several, we don't go room. But now, sorry, and I know Amico, while I mean, now I say, one hour pass for the Indian, I mean, your name. Papa, Mamma, we join a papa, cry a quack, papa, jay. Edru can see a minute because I know what sort of cokumasi. One time, my Sunday crown from Ponacas, and you know, move out. Sorry. One question, Yaman, who I mean, you communion. Me because as a communion, I mean, home to me. Was so when you're ready. I'm so fine, Sunday, freedom of worship, meeting my past. I mean, your community. And she's because I saw a virtual church. I want to be a pa, but yet in new sight. And to meet me quite on any time be a 1 year 7 my class or intimate. I'm so because I tell me to buy Yamna with my mammy, maybe the answer will be the maintenance society any day. Me want me home to me. Who cry me know your back on what Jim back on me see, I wouldn't will live. Wouldn't let if you say I will bet in Yanko Mudia while no good that. What say I will let him who think that now dinner. Or shall we at the rear? Anne. It's meaning Uncle Bank. Shall we at the rear young woman or Chenna home? Or Chenna home? Since I believe and can't want to one. It's then a Sunday and won't bet home. Mamma, you know, the council will ban off a fan, minimum idea when in the Casa found a family home. Minimum. I feel a pep many much as I ban a man permanent fee for unity. One name in a year. When you may be on it, maybe you won't pay them back with the Ashley. Once you know me banning does not catch them on. Now, come wait on the bar. Now, maybe I'm your. That's all about no man who saw. Yes, when you pass me ban on. I will be a can be you. What's one thing on Banada? Don't even know the better what my wallet. Okay. But what's what the idea about me, Joe Mawa too? Who catch them so my 2? But on my 4. Hey, oh, is you? Oh, Hanu Yaba, Penny Papa or buy up a catch. I want to catch us and my money to woman. I one mother. And I catch him says I'm glad to will be uncle and mammy. I'm so warm. Oh, trouble trouble. As an Indian, Mamma have me with a shabby home and yet too. Except my young wife, and I would my better I some you would not hear me. Yalian was saying Papa winning him. And see, baby, I'm not all say our Riana, wanted the Yama or Papa Mumunka. Aye, baby, okay, and because of no Becca Honintino, because I can't also repeat here, your brain intino, Mammy, Yenia Bearman, Patchordia, no Babon, a toffer, Kakra, because a move baby or or made in kayak can't you repeat here.
nti bema na mame onso de na wonim e de fa ho odi ni Joseph okay me patcho na Hana ya wodi Hana ya mere oyere Hana wo ware Hana nua Hana di nachi na me wale no okay all right Hana yare ene ne kunu Emmanuel Akon wo mo nsensem ise na nimfa yo mame me da ase mre kakra me wo hana me yere ka kire me se Kwaba at the Akoma 87.9 FM and wukiada midweek obo ade na dawro menti menu mieno yeda so ete ase techrema de abodwem no mogade enwo frusane ya ne de asedare mpem wasiedu ena de ema no ba bia wo bia no ye ma wo akwaba de ba Akoma mu nsam dwumade so ewo Akoma 87.9 FM ebodonko a na ubenya ewo Onua TV Shanenson sa Facebook no eye Akoma 87.9 FM follow yen like page no ja comment ewo ho na fe wa share dia ma ye YouTube eye Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so press one you get notified na wa share ama afofron so enya bi na wonom ahwe Shanenson ema me se no miensa bremu na ye bepeja ye mu ama kwan ama ibusuapani Samia Champion Suarez Pepe Little Muhammad team no so the Akoma Sports the powerful sports no womo the atoaso na mamenka sembe enchro was the snake in the grass is less dangerous than the envy in a friend's heart. The snake in the grass, so what you say, it's less dangerous than the envy in a friend's heart. Inti adamfo a anase nua ahoya enibre pesemenkumanya otan ene sanye mani nyina no ahye ne ma no ne huhu echen wo wa wo hye ensensan ase so wo de wo wankotia na wono wo hye ngura mu ye ne dia na wo hye na we de woni ne koba ne de ono no otawo babia otese somro otawo babia nti babia wo ko bia no wo nchen nti wono musa wo de ekoso bia no so ono so ne hunu mu nti ono ne de ne ehu pa na wo ye bibia so so wonim ne wo ye na wo ye nti enu ehu esense ono wo na ono wo hye ne baabie so che hoku wa meka na onka okay jese wakoka no na ono wa beka wo nyame nhira wo wati akua kokko ka bia Maa ko na ho ye de Erade daroma wa hu ye mobo na donyina station ho maami bi de was yi wa biem gua me ka se nyina wotie me he me se Maako adam hu na makoma tom yo se fo he me se me feeling na wo ko hin nam se wo tu kwan ko Israel afeni ala wa sa baba belande yo ukwa ka chen se me chia wo nyina ya jeneso wabiem udru wa na wo de ajo wabiem kese pa nyame onhira wo se provision store na wabiem kese se wo bia ne Akoma 87.9 se wo bia entie bi eno aso ahahuru se ba hey ede nyame ya do week mama say odu fie nyina na oda so free o sa wo fresh and videos ahodo enam so do onya botre wanya videos wanya videos bia wo say baby oba ne so no mom ne ese waja no nye no kresa na oba na de ne nsa bre no videos ahodo ode abre me nya se enya sam tetwa enya wo twa de agisi post yes I dey time no say yo David ebusunya e ba ye enye ebusunya wo ko se amo man kasa omo so man kasa bi ampa so omo kasa bi say ye no na we ni ti no
yes be kwa akoye follow up investigation na ye ba beto aso ni ntina ya ma wo manwura mu no ensem de bi wo ensem de bi wo obia wo de obeda wo beka ena ya ma obia so anka ne de so aya ka obia kasa bo ahye no krem eno de ma mo hana ne na bushia wo papa ne kura ya wo ne ba ye ne sisters too Kate ene ba omo nyina omo nka mom omo nyina obia said ye ma omo nkosa kwa ye mo obi nsisi obi ye nka say obi nsisi obi ye nya ye juma sa ye de said ye wo hwe ye ne ye di ye juma na ye sa e ho ti yopo wo ba bi nko a wo obi ka nti na waba ye ba ma waka nti nyame ya adom a ye ba ma obi a be ka ne de ne week obi a be ka ne de said ye tie bia kama ye ma obi a bu asem ni nguso David ye mpene sa ye mpene sa enti David na se kind of obi mini mu because one ka obi dey ya ma one ka dey bu antode ye to okonyina na che say yahudi e okodi egu na bu so ba sa kwa na etu ntwada so obi anya kwa express na ama de woni mu na na ye kata so nya hwe mu nya David what the hu wo ye dim de ya what so so no yes nkokura ena obi aso obi ka nti se wa mani pana nka te se de papa eken na wo pesa wo ka se nti akire na obeka se omra meka bi aha nti no de wo de se wo ka na no de onya de wo ka no wo ka kire wa asese ahakra mpo ma ahakra de bisu ye twama me aha me pa cho bomodi ani twa ho no kire se me ka cho ba ya do ma nkwada wo di achinyi ye di video na ma no eno na wo gine mu se ya wada ka se oba no se wanyai asori no kwa nti na ne ba no woni na unware ni biem nti wo na wo kan ye na wo sa ase mo call ye nti wo yes ana wo butu fom kra pa ba ne chew seka o sa ne won tina nti wo na wo kan nti ye dan na obi beka bia ka ho eno so ye huhu sa nti asam no se de tie bia tiefo ye de be di akire ahwehwemu so obi na jinjim obi nsa so obi na fira obi anie e ma ne koye de ani kwan se wo obi na ye go digger e ma pa de ade wo ma se papa se na no me kira o ma se de jai ko ba bia ade wo bi se me ma ne se o mo so didi eye almost didi almost na ye ni pa de ye ni hu na de ne de ampa de so asemo dia mo ka we na minu awa no they say omo so mpebre o omo so mpebre dede bia na bako akofa chok nu atwa da be na yinki baba wo se ana mama na musu mu ka che ye amatamfo aferi o eti ene ye manyum ene de manyum eti ye mfo de bi de bia obeye yi so wo ba so ye pe de bi ye pe abewa ha abendada ene ye be ka ne sekeke abendada se ko de ti ban o mo afa no ye me nwanwa tumi ba me tumi hia no obusa o na oho te sei na ye adwuma be na se ye adwuma be na o adwuma be na ye mama na se bi kan no na o ka so te radio so say ya na share the link Gabio obusa o ana mo toni ye betu ntumi se adwuma be na o ya na face no ye musa anu na ye bone no anu na ko wie ye bone no enti se ye ye pa ye ne mu ye pe se na ye mama ni brade se mama ni kura brade echema aye konkonsa echema omo de nchichi chama mema ba papa mu ye wo echema se mama ji adwuma nyina ye echema mama ba ji ye ana mema ne ye adwuma no eno ana mo ye se mo mo ni no kura ni abre nti wo mo nse de ni ada Dabi edru ahomachi a eme ya sori ye nam dwom bokum ni fa bokum ni fa ana wo de siesie ya wo se ye benya da aja ba be ye
ye penku pa so ye pese ye ready to so ye penyi papa dia show ye tiri na hu say na say wo be shi obia so obia kala to so bi ada wo say ye kan ye ko no be hu obia so obia kala man obia kala to so bi kala ne so so no ye bi sika na me man so de yani ne nam tie hu say kala na to so a ye dem je ska ho mo ka se ska ho busa na wa fe ne ye den oh chale wo ye djuma bai ala si ebisa ni ehunu gira bia ye komu no yo se ho no mo benye ho didi a se me ma munyai se mo ka se me ni brother ni ka se nyina ye ni brother munyai ka waje atu waje atu wa se table nada ne waje atu 50 table na ta waje kran se wo se efiesi ho na ya che ye che se wo be ma se o ba fa 2 na me mfa 4 na ye ka che se be ma enya hwe wo de fa 4 ne ma wo ba no na wo fa 2 na wo fa 2 oba ne na wo ma etue ba to kwa ye etue ba to na obi go fa ompne da o so ka ye che no na o ka ye che ne se oba ne fa 2 na be ma ne fa 4 oh ano de bia wo ko tu so nsakora na mo de o che ye no Obani the 3 against 2 on just and oba woni nyansa ye oba wa pene se ni kurumfa emma ahodo enka na refi understanding wife sa ma no na ni nyansa ye be treat ye be understanding wife ni understanding girlfriend wo mo no na se say mema no mo pe na mema pe yo baby aye me de me kuro de wo de kokko abeba wo abeba fi enkasa o de oye no jano no nye ono no yo ba pa se ya mema no chese bi ye pe oba onti ase sa na wo koye de wo penyina oba wa bro nkasa enafosem menkasa na no ko ba se so si no hoko emani nkodware oba wo ye usa no amana no wo bo dada nchine wo ho no kwa na meka dada nchine si ho na ada ye dada nchine kura abrabo na wo bo no wa mana obekwa kotom ya wo ye bia wo nka yare atwa wo abonti we ba wa fa no wa no show ha obenya safo no we jaya wa ye no dabi on fa ko hine na san kwa yare ase nyina yete ho o yare ase oda ho meso wo twen se bibi besie na wodo na kwatam wo yade no e di fra bonte wo na wo de ba fie na ada ho a ko na papa o jare ya na wadi di ene kokodi si wo na no wadi apebi no asore o na juma o kwa ta mo pe no oba de wo le ya no bo se e na ti yar da wo mi hunu ade na dane mi hunu adane nko onya owi adane tama na wo de no tama na wo de wa wo no ga ye nka wa se first Peter was tama na wo de na o nanti ko ba bia wo pe o afa ni a wa ye mre obi na ni wo sha chiro ena ba bia wo mpe ho no de wo ko enti entwema ni nuru obra entwema ni nuru ho we re ya wo sa wo bo wa mena wo bo wa mena ompeu ono akua obi okra no wodo ni waka wabre etu wajai na se wo ba bia sa oba a wo si ni kunu nkoma no ma ko do ba ne wo ho bi no ai wo de wo ko beba no oba bi ope na de bia protect de ope wo se wa brenti onwene wo ho bia mo because obi dwene ho a o ma wo koye sa de e mada waja wade na oti ase se be ya amanfo nka ho asem enti ene ne me hwe me kunu se ye wo fa du o me okunu mpra ni one ne nante wo kunu ne ne ko ai wo kunu na aboda ai wo kunu na ti haji na ni ai wo kunu na ti atutu sika no o se ai because onye de obeya onfa ho ye beya ho adwuma pa beya ho adwuma ha enu ti abedwafo nyame onhyira mo papa yenko na fe yenfa ye case no enfa emremo aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no wo hwe na wutie wo hwe no Facebook na fe nso no YouTube Ismail enra me hu say girl shot it enra what the audio by still na de no ka ye no wanye because enka we ho ti wo so otro na wo de ka ho say ya wanya menopause wo say what wo baby titi no say de ye wo ti ase wo ni yiri ni ma enso da bia wa ye hye na adwene da baby ni refi ade hey Kiwu TV TikTok live uno won tro and say no the better was say I noted why you have noted. You know I see kapa mesra wada ya na
wo wawai wo ansa wo mo enra na geli say ha ho wo mu bisa na wo ansa wo mo na rane ade na rane kama ye TikTok page ho no wo mu nyina wo ho so ho no girl shot it the violence presido wo mu nyina wo ho nyame nhira mo mame ahade ani bere o efie ahade ene dem ade wani bere ya ye ma so ho no nti mo ani bere ya so ani bere mo why hwe wa champo wo hwe me ya che ho wa ezreti me pa cho mesra wo ada wo hwe me ya che no ano no ya me nhira ho oba pa wudin me didi Amina Farouk okay Amina efri hene ne ba ye efri Navrongo yey ehefa Navrongo ana homa achi ana mbaye eni na che sasem no hu hia wo fa ka free Navrongo e de aduru ha eni na ni bre wo ho enti mesra wo ada ma wani mre pa na ba bia wo fra waduru ha de enya asem ketua why okay Navrongo mate e de asem ena awia yi wo de bedan Akoma mu nsem awe de bokonso enya bokonsa sa na tie me ma me ke baby na me kwatena me na nchen wona Navrongo yankoi o mensu na de yen start kura na wo suai me share be ma bi na me ne tenae ti me ne tenae no me wo ba ko asa na oyai me ho ade ti oyai me ho ade na me wo mienu no so na okoye accident ti oya accident no mu a no ho nto ne da ama me samba nyem ba ko no ketwa no me wo ono wanya afe ne busum mienu na osase eyale ti wayare ye na busum miensam a na oduwuye ne ka mini arewa be fi ha ye kafra yenu aba ni ti ni suo sa da Facebook Akoma 87.9 FM na shebi ema ye Facebook Akoma 87.9 FM and na YouTube Akoma 879 TikTok and so yeah TikTok Kingwood TV TikTok and also wo ba hwe ye e wo ho live show TikTok account na mame na e hye ne so mame second year phones and accessories so e wadum otonfon so nwa kade na ni speaker se mi ka say wa bie mu say ya wa chabaro abronsan no emo Triforce Enterprise so eni achabaro abronsan hwe ni mo so tonto home appliances nei wo mo so ebie mu ho obapa amina kamutirim why bibia ba ye fine mensu meni areho kum sunsun ye won kwan de ye wade dasi nti ohoma na be ma ne ka baby na mhia mintimi ntena fie ho na mesesa memba no call me papa village ti me call ho na mesase no aduane kakra na mdo mo nyina to school no ti me hwe ama panyini no wie SS na edi otoso no ono wa SS omo na be kwatre se we SS2 nso we mu kyerɛ omo na be kwatre na ketwa na onya 1 year 5 months ne papa wuye no nsi ono nso wa SS2 nti homo na me no a wache na mtete no wache ne si ho na me di plain rice de e ba be sisu na me bia mani na me da hospital na omo si omo ba na ma peje ni mu hey Ebrate nsem wo ho say eniema bi anipa bi fam wa brabom no wo behunu nipa bi no nam wo address kama na so nyankropo kwa na kuma mu eni ni timu asem wo haw en wo haw ahodo ya che say enipa no ofemu emina shon ho den mame efiri homo no hospital home ni bia ya hwe bia mi sika wo mi phone so nyina esai na mi ma me kra mi papa yire ketwa na wa mi nche na ma mi sika asese die ma mi nkofie nya se yeda ha na o mo twira aduro ma ya enya ade ambanye sika ye den ato na me kai na doctor phone se de kuro ni setie no o mo ntimi ma mi phone nkofie na mi so mi ni bo afu bia mi kwala no so mi da ha mi nya obi a obetwa me
na me pa atwa na nurse ni bi say any hospital bi wo yen home no classmate no wo ba frɛ no na me kwa na sa ne classmate ni ya den won hwɛ me na me si yo nti o frɛ ne nurse ni yanko nurse no ka kyerɛ no si yo me ba wo ba hwɛ me ko fie no hwɛ me ani ma ko hospital say na ma abato ama nurse ni di ba wuhuru kuro no me niska me de bato nti me no ebe me bi na epepa ma me saa me da efie afe anefa na me da fom ta sama anan no na krochkra mbekuta na me di anante me nibi nti ema me sori agisa akondwa ketewa na me di de ayete so ne bi na me di enante nti ema na ne kwaye ntimi ntene ti ekuro no wuwie ye no na enan ne akoa ti me tim sa ade achi a me ka kire no gise ono ko indomie wura ni no wa ko ya adwuma amina no wa nye tensiri no dia ba dia to sawa ayem kwan ti ye bresa enura mi so na say we die me dwunu ho a me ti ase me nu embe mam so wa ho mienu na me papa na o kentampo to aye japade bi wa asase e wo kentampo nti me say me from omonfa me from a omonfa na say omo akome krata no so na e wo me bra ba ko no ti asafo market ha nti me bra ne ba yale ba fi obewunu me na me hwe no to owuye no de krata no e ma me na me se da me oba me na mo yem be ma ede ya yamba mu se ye yamba enan e na wo ho e na mbe mamienu nti mo de monji krata na enwo mo ho japade na ye nyina adea de obia besi bia ye nyina ye nkwala ye wankwala obetimi so opekintampo obetimi akwaye de akwatina mu na me de krata no e de ma omo te me fra omo sa me nyomo me fra omo sa me nyomo na me se dabi enru achi me da ho sa anajo me baba no se ma ye bebie school 87.9 Kumasi ye se me fa boost 20 emra amina nam se boost 20 die menya no wahe boost 20 die be di kura boye na 20 no me kwafa no wahe na me dwunu ho anadwuna sa na me se dabe me sore enura na me fresh sister bi me se me power atwo wo de che 2 million na me fa ye kaska nkokoma ase na obi sa me kwa he den na me se me kwa me ba mbaka akire so wo bi obi kwa de a wo de ma me no so me ma kwala na mbra kwala ni ji 2 million ne ba he no 87.9 Kumasi no frɛ me no obi sa me sa den me kan ya no so we said na me se boa ne ntira na odi 2 million ni ma me nyesa na owa bi na me tiri manya di said na me boa no me bai no awo foforo ma boa ne saa obeye kokko me na me ma ne dance ma ne di yekoko na up to now na me pe bia wa ma me bia ba ha no na wani bi na 2 million me kai na me kasa wa ma me 2 million ka oba ma me 3 million eye de ya menum koko wa kwan mu na me si o me dance azuma na di simu nti me nua be na asase na me si me ba ha ma ka se me fro mo a me nyamu a da bia me hu se de ka no mo fro mo a asase no so mbato o mo ba akwaton kura na o mama me so me dia na me dia sa me ho yale a ka ba do ma se na me ntimi pagya me mu na me ntimi hwa me mba no o mo kura mbe ma no kura ham te se ka kire no te si o 2010 or 15 years me ni bi se ya mbe ma ba say no ama me emi no so de wusi so he wo so wo de amma enkoda no a wo mo ewo ho no a na say yade foforo bo wo a wo mo sususu ade na nyame ntimi nye amina ade ba mai wu ye nyame na akurokura wo kakra do bedroom pepper so yi sususu ma wo kra ni areho ebe ye why mate tuni wutrimo na ye ni nkomo aha aya Akoma 87.9 FM ohunu sede wuti bia fanisa ebi kura wo de wukuru wu ye wo nan wo ho onsa wo ho wo bodwa nkakra bi agya wo de ehwe fie da nyame ase no wokurani no asa to gemu
asam na homete ya dwen na so so hwe ho de man kwada no why twaswe no na me se me liba dam okay na ma boa me te me hwa me mba no ni ti na me ba ye yo me da say enti amina akana asam ni nyina wie ne mom sane so ema me say Trends Ventures yen ye de marble stones ye de abadwa so marble stones won no ebuba bi no a se say ye de ehye ye de ye dan kama ye de hye ye akua bra na che say we de ye design e wo dan ne ho wo mutimi okay wamutumi twitwa no nkakra ne dia ye design bi na baluchi de eto ho ema me ye dia hyehye ne fe kama mekwa ba ma beka ho asem e de a kire menkwai na mene bemana mame eye power power nko power nko se wo pa yare sapa power eno aye power bemena yenko mame akoso adua ya Ghana for nanase na ye na nyankopon ase wo de mame na mayen mame adansi amanfo di wo fa akoso adua ya ho no enya gro na kiade a wo so me ka kire wo abusia enne ye pese ye hwe yare bi a ehe o manfo sese pa na ye kire mo se wo de bad doctor akoso adua ya ho a nyame nti ho betom ye de nubna nutahini hahama na esa yare no hwe wo ho no ma oyem timbom kurr now yam na ebomu no ejina niam ma oyem bomu etimba se wadi aduane bi a gas wo mu ya ne oyem enye te se bi a wadi kosua wadi beans nom milk nom etima oyem eworo so kurr ntine mpenefo se wotete aduane bone ma oyefunu dia ebotwene ma osa anadwo ebom no nyina bo se account se obekwa koja wonan se aduane na wodi na oyem bom dia eno the different na woni di woni sa anuane mu bia wo ho se oyem no ebom kurr yare tienie pa yare na enye pleasant enye enika mayen se bia nipa be se nan nu mohia in a meeting a quiet environment na oyem na kurr dabi wo ya gu honi mase brane hwehwe de eye wo sana ema enema ekoso no na ye moa etimi koba se bia na eye koko na ye wo sa Ghana won se ya kanema mienu abom koko na hemorrhoids ya kan bom enti enoa ne se wo beba na ye de mfidie na hwehwe na ye hunu de ha wo no na ya boa wo se ekoba se uja onan emoja wom uja onan emoja wom bomoden ne bra ne nhwem uja onan ne emoja wom a eye nema mienu ana miensa de di kan ne se ebetima ba se koko no ewo yem a uja onan ya emoja bebem ana bi won so a sebe esisi ewo to ano no na se esisi na se o chim a obo se ajanan ne ba na wo chim no na efo so na epapai no bo se be ma moja no abefra ajanan ne ho na ama moja ba de etie biara uja onan ya moja ba uyam ya kurukuru no nyina no bra akoso adua ya honom ma yemfa fidie ne ahwehwe mawo na yenso anoma na ho ntom be ma se wutaja onan na uhunu de make kekenya emoja wo ma akoko ne ha wona ma me emo ahoden ewo mpam ekofom enti no ebasa eye very serious da bi ebasa why anemic on se emoja na ewo mu no enka nuane ye wosie die ne ma ye moja yie no already kra ntimi ni kakra na ba mu no uja onan a na ese ko show enti da bia wo a why dwaha ho ntow bra koso adua ya honom yemfa mfidie hwehwe ye hunu de ma ne basa no yemfa duro nkan ye won kra bata miensa ye wo Feyase Lake Road ono wo de wonya fa Feyase kwan na wo sei wo besi wo adua ya junction wo si honom a cross kwan na ya enie ba kono no ye wo Kwabenya ACP Road Power Bar Stop na Takrade Anaji Estate wo de yare no de ye obia no fabra na ye nhwe wo nyame nti ho beto wo ma aba ko nyina de adanse na eko yes enye se ndwa na medwa
na ubedi adanse ye numbers no eye 0244 0244 54 54 44 44 and a 22 0244 54 54 44 44 22 and a 0200 38 38 another 38 38 and a 31 fremu bia na yenye wosom mame eniema emma mema ho ne kofom wo mpam edoso ba ko na medika boss we jai nan moja wom koko hawa wa ho de be kofom be ma unya diabetes a wa ho de be kofom because of nuro na wono nom no be ma unya infection etra so cha wo be ma na yeketwa no ahode ne kofom be ma se ba se wankasa no wo sore na o prostate no se dwonso no emaye prostate ay kese a ema o mema asem ekofom dia ma o mema asem ekofom bia no bra koso adua ya ho ne nhwe enti be ma tra honom na oba na da ho no opese wo ne ye adwuma no na afa wo busebusa no na o papa wo ye good pa o aden so na no me kwese wo se ne mponche no ye no look at all these things oba na da ho no ye adwuma ne ma mo piafo ke do ne nadam ho what yes for eno ye adwuma akwaso adua ya se bra ye ma waduro na ho nton e ma mu ntie mie ye wo yare ye ma ne mema emu aduro bia nyame nti se sisi yare ebeko hwe na no me se man bi ba ye ho ye ma no sisi yare aduro no abedi adanse sisi yare no ye be ma de besa de ode betua de ode besa fafa so ante akoso a wonyini se de bia ye yare ne ekọ aye medical doctors wa ne se eya hotutuo ni si yare a omoma ye duro bi o se fatua na de ne enso ye ma bi se fatua o de o pese fatua a doctor for no kra wo mutua you see o enti Ghana for ya to ye de na twene na ye de ne akosi abrofo de ne so moma ye nyae ne ensan kofa ne yesa kofa mo hwe akoso adua ya wo ba wo se wo bu nsa na eba nanu na atwa mesra wo ahwe ya dache emwa na no ma me bi ba ye ho o se typhoid na ye ye ne hwemu na mpa wo typhoid ye man na duru adanse o de ba ne se na ne menses eba 2 days be na atwa o ha se no me ye duro no aba na fo nsia nso na ha se eyiyi kroto mesra wada wo yo ba wo sa problem bia bra na ye nhwew eni ma koso dia ya eye no emma wo memma wo na mo makora de manya se oye banti no otema kasa no kwasem de wo ma ho a ama monya problem no wonim ne nyina bi because e won ho dada na ba beto maame no gina machine ho na ya wie na o hwe resource no prescribe drama wa wo be bon se mama maame no e na koso dia ya nye se ahaba no osore ya na otete o wasa graduate wa ko school tech in our programs are just recently about 3-4 months ago osa ko tech eko year program honma bosom baako woni se maame no edia wonya ye nyina ne frim yare a ewo o kidney mu ene o liver mu o brebuo me say fatty liver no ekum ni po na ye kum akokọ a na ye pen mu na saade adora ne ani age ba unipa ukodu sa tebia na asema ba mesrawo wakoye test ye say o liver no saade na jafa tutumiri kan ten bra koso adua ya honom na ye mwo na hontom maame ye bre ntino maame kan no ba ko mienu bi a maame no de badwa so maame sha se mfiri jirikajiri memadro de bia me kasa me papa owo 83 years ne ma ye bru 23 owo 83 ne ma bru 23 jirikajiri na wonim de ntia ama na yesa ne se papa me ma me wi aduane anwumra wo se kwabana kwafa ma de ne bre me eye bites ne wo ho eye bites ya se otwa kakra bi a na ne yire no ye num 5 oyi obi aso sitire eluchi ni we musi wonya ena mrenti wo muntimi nye wo madwodwo me se mansanka jiriki o ma ye mre mansanka jirikajiri be ma na ye adwuma ne ma ne mfili ko pebi to ba bi tonto adro bia ema no mema no because eye ntirimu adwuma eye sisi mu adwuma so ka ho tonic ne de jayo wonu adua ya tonic na ande agoso ya ema udidi utimi ma ho be dakama aduane na siwe wo hwa aduane na atafe wo mre ho ntasu de sa wo mu a wo jesi wonum akoso adua ya asem nkope ne tonic ne bi na monnom ewaduro tatahwe eye adua ya cough care ai kope bi
me se me hu a bibiduru a ɛyɛ wadura no nam na ɛhye eduru ya kɔfke me se dia obeto bia wo se ne ho antɔ no oduefo mi ni omra me hu me me ne obeto ntia na oba be dia dance se oduefo ampa wo kan ye no nyɛ se wo ha wani ɛyɛ adwuma de me de twa to ɛyɛ SK mami SK no ho ɛsɛ no yɛ stomach no na e boost immune system no ɛma obi a wo se wo ulcer oh come on away na ulcer yare boni se ɛkom de wasɛm aduane tom so a asɛm ulcer timi yi obi ma wan hwɛ bɛka se ya bodua me ka kyerɛw me ma hunu bia de nam so a me kopie ma me akoso adua ya hɔ a maso man mu a me de ne nam no ɛyɛ saa ne ma na hwɛ yɛ kyerɛ kwan wɔ Kumase Lake Road fe yase enkran kwabenya ana takrade Anaji Estate wo de frɛ number si 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 22 ana 0200 38 another 38 ana 31 31 0200 38 another 38 and a 31 and one no yeah WhatsApp line no me de man na se obi wo yare bia otumadi wani hunu a ontwa onfama WhatsApp line me de be man se wakwaye test bi na results na ba wo de twa sa results no fama WhatsApp line me de be man ye voice no ka ho ye be hwe ne abra waduro and ye 0555 79 78 78 0555 79 78 onyame na sayare ona makoso dia ya so o sayare nyame nhyira papa menia bema aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na afa wutie no ansa na ye twa ye ho no na ye ne yenua ba Emina na edi enkomo Emina yo na ukunu ne ye friend sen Farouk your friend is saying Farouk Batachi ofrihene Navrongo wa e wa so na wo so free ana oh okay oh ye ho ade afi be mu oh ye me ho ade 2007 e no ye ho ade sa bre no na ukọ awade na se no wa wo dada na ma ono so e no so awala awoda no so awari awo ne madada okay enti na adwuma be sabre na adwuma be na wo ye tama na wo na mi na mi hihye bidie me kɔtɔ bidie na mi hihye bag na mi ton na be ma ne so e no wa ba techima na wa ba fa gale ni ayi na ode akɔ na vrengu na wo no anekia oh okay osa urabushi ma na otwetwa adua timba adua ni e wo ye hɔ ni bi na wo ye okay enti wone ne wo saying mama ye saying miensa ma saying baako na be mema mienu oba ne na ye pani ana kitwa na ye ka kire okay mo worry di fie say ansa na wukunu ye fata o free mu wukunu onya 13 years onya 13 years ansa na o free mu mo worry 13 years ansa be ma no o free mu nti o free mu na mo ba ka kire no wo say no ono no 1 year 7 months 1 year 7 months and be ma no e na die na ku no hospital ya kwa ni anya ya kuru yare ya nya omuko balaga omu testa omu hu adokra e wono ho na make us see accident ni ye na chi enam se no ho nto no ana o de be fam yale na so ya accident no tam bia o si ni ti e fam ana edu ko ne hunamu ade mo ampa won asem anka onya accident no omu di achi ni wabaya no oba no be fa gere ni bi no de ne kia no nya accident ho moto no wa ko bush no kwai no twetwa dua no wo ba no ye accident 87.9 na was o complaining ni ti sa na de feko ne hudie mu na oduwuye ti o yale kwada Gbalga hospital ya anya yare kora eku nu so owu yin fie se ni ena mehwe owu ya 12 years ni na we no wo se we ko 50 no ahụ na ye se owu ya ko last born no e was saying 2010
nti say we 15 October when you 15 years oh who you say e 3 years 13 years half kurada so enti na mo te be ma no abusua fie na no de wo ye pepe fie na me tukotena ho dwa no Friday dwa no kwaso pa nti me tum na me sida bi me ja bi de na makọ no aduane nti ho no me kotena na me no aduane no ton na wo si de aduane na wo no na me no wa che me ka binku ya mutu woni be ma no like bi a ajapade bi mu afuo bi anase mu osifie bi ana bibi osifie kase pa na me kura no panyin no na wo ho nso me de mankwa ma na o ma ampa me mom na me nko ho de na nkwala no nyina wo me dan ho na chese na wa ware dada na ware o ekoto so mienu na adan na ofiri mu no wantena ho na wo firi ho o hantena no o say ya no na ye frenya me family nso no mo frenya me nso ya na ebu mu fie sa na ya na efie na enye de na ayi wo kra no ono no frenya me kra no ono frenya me dise me ni kunu nkwa na ye fre oh okay na sa ne enye hwe sa ne wo no mate mo dan mu nti ma me kwatena me papa fie na me no amaduane no to be say oho market no me be say oho ye me kuro ma nya asase aye kama nti me store kra ye kama se enti adan enti adan a woto gem no kire me na wo nu aduane esisai woni so briu yade bi wo so ye ba ye mouse enam so ma me nu a wache no etiti wache ni si ho ton nti ya na awia mo pe plain rice no se me fe plain rice no nsu nsisu wache ni basa no na ma titi plain rice no nti me feel hospital by na bisa me papa nua ba rahina tu na mus rahina tu na ma asam na efa hin no sai ono ho nse fidos na tie mu na ono tumire kokọ yo ba na me wojenim na omo yi mi na wato jenim nti na me nka me ho kora report wana se buchia yi bi buchia dia na me ntimi ntana se ma da se ya 1 year yey me da se ya fa ko se ya 1 year e wo hospital na efie 1 year efie enti wani so tete wo no se ne wo to mu kra wani so tete wo na wo hospital na me hospital udi na sai wo ho me nya 2 weeks wo hospital ho na me sika bibia ye nkoto no de me sika asam phone so na me si me ni bo fo bia nti me ko fie ade wo yare bi obi a yare bi wo so dada na da bi o na enu na echi no me ti ho se ya na me nitimi ye me birim sei Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh. Ejem. Etiefo ye wo pictures ene enwo niema wo ha ye de ebama mo ahwe na che se asam na rehu ani enyan na sabre na wo ma no miensa no so na omo wen na enya asam kuma kitwa no ono ama osopa ono ne papa sopa nto no no oje papa no osopa ise ohu na wa yete mi yale eni nti ise me dadem hono on na yo ba na ba ko no so SS emema no no or SS ise se oba pani no kro wo say mbaba nyi no 22 years ono we he ono we ne pepe 87.9 okay o wo kra no ho nti woni mienu no na wa ha na ono no wo me ho nti wa twro no ko ne ma me ho oh okay na me kra ne nche okotena wo kra ne nche na che se mo ka ya ka o wo bi kra wa ma me me ni bi kra no wo bi a o ma me pese be ma ne ni ho no abusuafo na apom ya nyina nti me ni bi no no wo bi a o ma me ade na abusuafo na po ade no mo ne won kabra na wukunu ti ase ya ya nyina ne yankwala ne nyina kra o mo mfa ya ho be ma ne wuye no mo no wonom wi ni bi nto ade akɔno num no wi nyina ma sakra wo be ka wo be sa nya wa ka na ya ti adwun kra firi ne so ese wo be ya emre me kra ne ye kra obo no nti kaka we asama ya de hanti e ma ya ti adwuna firi no ya hwe ya mba okay ubetimi edo WhatsApp message anase normal message aban makenkai dia ma wo ye 0533487726 0533487726 na menkenkai enfama sanso ena wonso ye mami amina ofri na vrongo ena edru ha owogidie sese de tie bia no se nya ne nuanom no a
ne haw no nso agya etuo betwa anasa bebrase edi amano no wetumi anya adwuma bi aye na wode ahwe ne ma no nti no ba bia wo nso wo bia no esesesem wo bi do fa so ba ma na wo ne na wo no magya onhwe nkoda no wo ba ne de wo ma akoma wo bi agya pade ho asem odi sede haw no esitie bia obi arepi wo ba ana wo bi adi uboni bi na wadwane wo de bomode asa wo de beba eye akoma mu nsam dwumade so fa ho ene ba bia wo ye betu asem no ho ana mopa ede ama ye production line ni wo betumi afre no aka wo case no na ya hye wo da wo beba onso pekura no a wo de onfre eno ane se waba bra ye wo eye kumase askwa ye ne kumase mall main entrance no ena eye opposite ya bro sign wo kwan wo pe kumase mall main entrance no ye ne ye opposite nti no wo de oba bi adada wo be ma bi adada wo anakra say oba na wo ne wo ye no wahwa akura no nso akire wo de akura no akoma obi foforo senya oba ususu say abeya wo ba yi twa wo da bia wo sadiska akura no eye wo say enya wo dia ene oba ne sade etwa wabe se wo pese wo ye die na o de ba akoma mu nsam dwumade so e wo Akoma FM no onua TV ha say dia ene na ye die ene no e de ama wo free enu nti bomode ase okina no pa beba ye wo askwa Kumasi Mall opposite ena abronsan no ewo o ba afre yen na ebia wo fom kwan wo yira kwane a na wa frɛ 0530 507849 0530 507-849 0530-507-849 Shanenson eno a obi de na asem ba ya ye share ne da woko na wase ya ba no obebu nkotoje mpacho na me ba memmo ame ho sei mesra wo da aha odo case ba yanye sika bia ye wodi an so wafaka no waba yanye sika de was police bem lawyer bem ebebem there was your friend doctor ye be friend doctor there was your friend ahemfo ye be friend ahemfo eno nti o case na heyada ena ebewuo eno nti bomode ase onso beba okay na wo yare ya wo da ho abusua sanya be ma no kra no a ukuru na wafiri mu no abusua wo ankasa nso abusuafo wo bi ameboa wo dabi o me sister ba oni de wo boa me oni de wo boa me efesi ka fam ne ne wo bedie ne ho ne ma tam na me da hospital ho no wa na wani ho wo ye driver ni no wo French nti ofiri ho ba ye no na obatie oto amu bag ebrem tembia obasenda no wasend me 200 tembia o send kakaka Mohammed okay oni de wo boa me nti wo se agapade ben na sese nipa binom agya kenten so a omo fi we me papa na be si fie wo kentampo okay nti fie no abubu nti na ye fie nso won se net dan de abubu na plot ne de da ho na me di krata na ma me bra mo na nkrata ne nyina wo ho wo papa free mo no na nkrata ne wo ho e wo me bra panyini ho nti me bra ne ba be wu no dik me ne na ye bibia bo nti me na me hwe no nti ono no de krata no efiri kuma asa he de bra me e ba me gi nti me bra ne hu wie ye no echi no na me ye oba mo na mo ye mbe ma mo da ye mu se ya ka mba nan na ememienu ena nkrata no enwo momo ho na me de momo odi ma wo nua no mema no me praye se ba kokura be fa phone kura na wa frɛ se oh amina wo honte san ebi nsi ebia no wo mante o mote pa so ye ni no me de ne picture kura baaye obeye ne passing out abusua ni bia koye me kwa na me koye me di dwa ekoye and me ne ma me nua mu ene koye na say papa sad de obia koye gisa me ye papa sad obia koye nti ono no oni omo free papa baako ba da nya maame baako ye papa baako ye papa ye maame de wo yamba nko amiansa baako aka bebi aka ye mu ntama me da form ho na baako wunya adwene pass sankrata no ese mu na mo ye menua nom emema enti no ye oba munye asase ne krata no enfanto ho sese wo ma ya asase ne den omunya ne hwe eda ho ena me se omonton no mo fa me chafa ma me na me fa kosa me ho yale obi anaso like obi anoso dabi obi omonton so ma obi ansi so fie obi ansi fie wo so ena mfuye na wo so na wo ni wo mehia se bia enka mu mpe bibi nya wo asase ne so wo ni wo mehia me from ko mo mfa se enam sa me yale ni nti me from a omo mfa
so mo fa bia me pe bibia furo mo nkyɛnti na me furo mo ayo mo so obesra wo made ade nti me furo mo kro mo mfa na se wuku na wu wasanye pra enti se nka wo mo boaboa bibia no kakra na dia ma se fafa bidie se first kra na wuton bidie se ba bia wotie enti se nka wunya bidie kura gwa nka wuntimi ntɔn enhwe nyanka mai na apart from say wo ya pa na me say me di mo aye me ma dia me ne ya ma me ba ko no o wa akra enam say omun kra sa anfie ne nkrata ni nti me no omu ye mbom o say ma kwa do mo enam say omu na ye be me de mu un say esremfo nso mu fie say be mo wo ma ene wo kɔ fie a wo fie kɔ wo ni fie kɔ a na say mo yam ban kɔ obitimi didi mo atam say mo wo pepe fie wo pesim science wo kra wo yo ba na wa sifie na si wo kwantan na obi antima obi di ba yewo anam ye nwe be mama mo so de ye mu e ma ye so ye mu ye duro nti e ma me sister no me yale ya nyina no 50 cities na sister ye send me ba ka so wani sika na mba na de no kwatena ho nti woni adwuma bia ye esan krata na wo de ma na nti me du omo achi wo sister nya ho ya wudie onya me ho ya die ye na ye ma me ba ko papa ba ko na kanya ne boni mu a nso me sister ne me nka sa asase nti e ma me sister ne oni me nka eni de owu ye nyina me na omo nka na ba ko no be wu ye na ka ono na pe wo bi na won no so na wonua bibi ma we so wo mo ntimi meka hwen fa chawo because assassin da wan fie say ni ada ha chew da ni bubu ye se e kwa be 10 years no no na assassin da ho da ho ana wo manya wo sika wo bibi di nti form ho na se say some crowd ka se wo kwoto wa we ni papers me ni papers me say enti me say me from wo monton na nka wo mfa me ti fa me some de ba akoye me nan no wo se me mbetimi ayi operation me call doctor say obetimi akai ama man nanti isba fa video no to so mame wo nua ba wadwene mo se wo mfie san you're 49 years or 50 years so on wadwene mo ho kama say ne wo no say ye ma mo ni mema ko no na papers ne wo ne ho obetumi aka say won fa mamo nanso so wode ani die no de amamo ada wo mfie du asase ne da ho ye den ena fuo na awowo ena age ekua bra hey na aden na why Debbie, this is serious na ma soja no we dia no hey soja ne kasi o hey ka me de dansa ni besi so na me amada ne dansa ya siso ka de dansa ni besi so nto o mo so o mo bai na dansa ni si ho na me toja when is so brew why ye janwa dwuma cha na che se why ye janwa dwuma cha nti na ye de wo hunu bra Facebook live Akoma 87.9 FM enti wo nan akabom Debbie Debbie kafra na anantuo no aka abo esere nim o toje ni anantuo no aka abo esere nim na ama no akoa enipa mobo ukoye adwuma ukoye de okunafo ne fa anayi amina kafra afena matide ntia na wusu no asese mani kan ma chance tina ma afena mate wusu no ase wo monto asase de fa koye sagiri apa you need it wo monto na wo mo fa de ma na fa koye na ntuni ne sere na bom okunani o se kuta nkwala wo kran miensa ye brade to the bia papa to the bia ya na wa prevent ne ma bi dia maye samo na ono oye ono ton wa che ni kunu wi o cement na ho meye bibi na ono ton wa che nkakra dia hwe nkole na ono hwe ya ono sumu akodane eduano no minim se ne na ka bom sa o minim se ya but me hwe se me hun se o de crutches nante but minim se na nantu ne sere no o to jani no aka bom amina kafra aka bom a e ma ne ntumi ma me kafra
into me enantie Kafra. wase me ahomte wo bia wo nan wo ho kama nantie koba ye wadwuma kafra nipa ya mobo mera me pa chaw ni nuanom no ni nuamo nya number wo mo what's my main kind message what's a good day mama I'm sister Pat from Adaho so sad sad we big message about wasusa what's a good afternoon Marco you look so good my name is Philomena this woman make me cry today pa tell her that God will take care of them and what the emoji one mususa diaba was say oh please sorry why everything will be fine in God we trust nyame why was why didn't she go to her family okay or the need about family no akas wo mfi no family no na oka wo mu asem no se wo ejai wo to ejai mu kura no wo bi ampeja na ni amfa mehwe no was good afternoon Marco say story is so sad yes sadampa my name is Sister Kriya I feel sad for this woman me so my sad pa wo bi say pa for message in ebra no man answer WhatsApp message 0533-487726 0533-487726 na menke kama ma menko na mene menua be man kwedi nkomo Dr. Mwahindi eba Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules and edrena na mebobo so ma wo they say ma GPR afa wajire nyina oso chia opa maybe on makasa oso chia opa mejene so pa me pa cho yem kra Marco medase e wo akonya kese a ode amame na ebe meje makonya se a no hu se currency nupa ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ana Hindi Herbal mixture ye no yi mu nkomo ani mu adanse ani mu kyerɛkyerɛ mu ye de besum awie no do fo nkomo ya hyase ye de ye aduru a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen mu sa aduro we ayaduru a oba ene bema etimi nom sa wo ye oba na utie me na o menses emma oba bi wo hɔ a ontimi enya ne menses ontimi emmu ne nsa oba bi wo hɔ a 10 years ni 5 years ni ontimi enya ne menses eba ne saa na ohaw pa no na mu ewo na awom sa wo ye oba na ontimi emmu nsa na ontimi enya wo menses a de bia meka adura aba beboa wo medi ho adanse akamfo e de ama se pebi sisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo oba so na wo ho na nnam yare pa hawadwen oba bi wo ho a nnam yare bi ti se gonorrhea ana syphilis ene na betena impempi no eba ne sa etimi egya no jonso ya yawo eba ne sa so a etimi ma ensansan bi a ehun nya ni kakura ehun fata etimi etigu na himfie ho prekesen sa oyo oba na utie me na nnam yare bi ti se gonorrhea syphilis ana se chlamydia ene wo betena oba meka adura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uyo oba pa na utie me na white ene wo betena oba bi wo ho a odepo ehanadwen eba ne sa na sabi etimi ma ensuo bi a ehonya nika egugu ne nkakra etimi so ma enkekaye bi a emfata ehano pa sa uyo oba na utie me na white abetena wo so ache na wako uhun sisaye bia ma oba meka waduro aye bako pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a oni atenka eno ane se oda ho saa sa wo ye oba na utie me no watenka no wo fom watenka na awu a kodra store bia ben wo pharmacy shop bia ben wo ba bia eto waduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na wo ho no wakowura tokorobo ne mu bema bi wo ho a ennam yare bi tse gonorrhea anasa syphilis ene na betena etimi ma ne bema no esote etimi ma ne bema no efon etimi ma ensansan bi a emfata ehonya ni kakra atigu ne bema no ho prekesen bema bi wo ho a mesi eba ne saa o jonso na obre na ochim ansa na jonso na atimaba oho obose jonso so eka ne ntentem sa wo ye bema na nnam yare ene wa betena bema mesrew
Zahara mixture no ene ni G capsules no enu ne adura ebeboa enu ne adura onoma obema na ehwa na ensofita bi firi mu ba obema na ehwa na emu ba pe na obema mu nyina edwan wo no onum aduro na aduro no ebeyi ni nyina e de firi ho sa aduro we eye aduro a ebo odofo bi a osa pa hanadwen odofo bi wo ho a ondidi ya boi aduane so to ne yema na ohuna mane oho abosa ne bo anu nyina ehhye no odofo utisa Zahara mixture no ene ni G capsules no aduro no abasa ebeboa wodi ane se obekọ drugstore pharmacy shop herbal shop bi eben wo wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na se aduro wi odofo nubura ahodo ane yatwetwe mo hoden ene de aye se wo ho na wo weak immune system me patch sen odofo bi wo ho a ono nko a de bia oye bibi kakra bi a no wa bre na ohuna mane na ote so 90 kakra bi so a obonse obrentantam ono nko de bia e wan ketenkete wa bowa ko kata na hanadwen ono nko de bia onya infections a edura obi efa all recover yale ni mabiem no obonse de bia infections na ne na betena ekọ na ba odofo utisa edura ebeboa boost immune system no ama wa pomoden na akonanim asipi asita agina so ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo gie number si ebia na ukoto aduro no anase wato aduro no na unti bibia se wo de friend number 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 0248 56 93 35 odafo yebekọ ye adura ye de bedwa so ye frɛ no Hindi Herbal mixture na se aduro we ye adura ebo odophobia malaria fever pa hanadwen obi wo ho a obonso no nko ade bia no na num aya nwonwono ontimi endidi enye kama te bia obonse na aposo eye ne ya te bia nipaduan aye hyehye obia koso asori no pa na pomden no egina so no obonso no nko ade bia no no waye mere odofo utisa fa Hindi Herbal mixture na aye waduro enu ni adura ebeboa o malaria fever na ahye wo so ache no ade bia wonum aye nwona untimi endidi nye kama odofo to Hindi Herbal mixture enu ni adura ebeboa o typhoid na odofo aye krankote wo so no wakon a uhun sisaye bia wo no odofo ko ba bia ton aduro Ghana ha wo se wo pe Hindi Herbal mixture na say aduro odofo me se no bra bi wom o sugar level na tete wo no enu ni adura ebeboa a regulate o sugar level no odofo bi wo ha adwuma oye na eden me patch sen oye adwuma o eja ho ogina ententen eche eba ne sa na de bia na amana pomden atosini odofo otisa wodi afa Hindi Herbal mixture aye waduro de bia meka entene ho emma yare na enye kese enka wo hyedem enye mobo ansa no watu anamo ape Hindi Herbal mixture enu ni adura odofo no ma yalie bia ahinta woni padua no ebeyi ni nyina e de free ho odofo ekomatwetwe na duru ya adura ye frɛ no Zahara man capsules na sa adura we aye adura ya yese ye de boa ba ma bia sa uye bema na utiemi atiemi ye Zahara man capsules ni yadura aye natural herbs de bia meka enya memeduro na onoma bema edi nsunsuanso bi bebra wo daache dabi enya memeduro na onoma na body temperature ekosoro na utipaw no bia Zahara man capsules ni yadura aye natural herbs sa uye bema na utiemi na ne premature ejaculation ene wa betena bema mesrew Zahara man capsules no enu ni yadura ebemwa bema bi so ho a owo weak erection sabi esemuna na adwo sa wo ye bema na otesa mesrew mema enimguase enka ho Zahara man capsules no me say eye one touch enu ni adura bema me say ebeboa bema ogina na so papa mako bema bi so ho a me say sisi yalie pa chencherenche ene na betena na sisi ni ade ya adwuma yi o na we sisi kwa ya o ya de ene o problem dabi eno ana ekoba sa wo ye bema na otesa bema mesrew fa Zahara man capsules no aye waduro enu ni adura bema ebeboa ko drugstore pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe
Zahara man capsules bema wo de utɔ aduro na nom toatoa so wobɔ nsamreye bia wa ye bia no ni nyina be firi ho odofo saje na mesini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo na mane so da TV no so tu de fa bibia e kire wadwene so a onti asie bia no ofre ya ye benya daage ani a kire mu odofo da bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima entiment na ho enye mobo bifise ena asetere mu adene tu de ko ba bia ton odro bia wo se wo pe currency kinu pa ye fre no Zahara mixture eni ni G capsules a no maduro na ode mixture no be mini G capsules na ebo odophobia boost immune system no aside to infection bia ase eni Zahara man capsules a ebo bema bia me se ye twetwe no ebo no mrane se 1 minute bema eni hindi Herbal mixture ena open malaria mixture tatahwe a eni se aduro no odofo ye nupa yi ya top te Ghana ha me se ba bia ton aduro bia se wo wakra ukọ Okaisi drug lane shop se wo ho nyina eton bi Angel Herbal Halus Herbal se shop se wo nyina obenya bi wo ho na oba Kumase so a tafofa mu PFA pharmacy abusu wo ho na oba Ashtown ani murom so a Dani Herbal Colenac Herbal Blessed Require Fredimens Herbal Apidank Herbal oba asafofa mu aso e wo Kumase so a Habme pharmacy Jab pharmacy na okota krado so a Christ is the answer amen sir Sir Charles se shops ho nyina eton bi na ukọ Bogos so a ukọ Unique Herbs obenya bi wo ho Prisia Unique Herbs obenya bi wo ho Ghana ha efo ba bia na ukọ Cape Coast so a Pena Herbal abusu wo ho odofo me shop se utọ aduro na obeya danse na wakahye charistic aduro no eye papa be da semako nyame insha papa meni abema haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no na wo hwara wutie na good afternoon where your brother boat meni abema brother boat to Belgium Brussels Belgium was say sorry madam na me gidi ye pa say wukunu ne sabro nya kwanhia no na on she helmet entia na affecting it no yentwa ye ho emra sisia na yemeto so she was say get a Pepsodent charcoal toothpaste Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ene su biem tam Herbal me say ya me kan say yi ba kun ani wo yensen bra sanya time Herbal me sha esia jim ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina mame ahade ani bere o efie ahade ene dem ade wani bere ya ye ma so hono enti mo ani bere yen so ani bere mu a why hwe wa champo wo hwe me ya che ho e wa ezreti me pa cho mesra wu ada wo hwe me ya che no ano no ya me nsira ho oba pa wudin me didi Amina Farouk okay Amina efri ne ba ye efri na vrongo ye ehefa na vrongo ana ho achi ana me ba ye eni na che sasem no hu hia wo fa ka efri na vrongo e de aduru ha eni na ni bre wo ho enti mesra wu ada ma wani mre pa na ba bia wo fra waduru ha de enya asem ketoa why okay na vrongo mate edi asem ena awia yi wo de bedan Akoma mu nsem awie de bokon so enya bokon sa na tie me ma me ke bebi na me kwatena me na nchen wo na vru yankwai o me su na de yen start kra na wo suen me hia be ma bi na me ne tenae ti me ne tenae no me wo baako asa na oyai me ho ade ti oyai me ho ade na me wo mienu no so na okoye accident ti oya accident no mu a no ho nto ne da ama me samba nyem baako no ketwa no me wo ono wanya afe ne busum mienu na osase eyale ti wayare ye na busum miensa mu a na oduwuye ne ka mini arewa be fi ha ye kafra
kafra yenu aba na ti ni suo saa Facebook Akoma 87.9 FM na shebi ema ye Facebook Akoma 87.9 FM and na YouTube Akoma 879 TikTok and so TikTok Kinwood TV TikTok and also wo ba hwe ye e wo live show TikTok account na mame na e hye ne so e mame second year phones and accessories and so e wadum otonfon so nwa kade na ne speaker se mi ka say wa bie mu say ya wa chabaro abronsan no emo Triforce Enterprise and so eni achabaro abronsan hwe ni mo so tonto home appliances nei wo mo so ebie mu ho obapa amina kamutirim why bibia ba ye fine mensu meni areho kum sunsun ye won kwan de ye wade ndase nti ohoma na be man ka baby na mhia mintimi ntena fie ho na mesesa memba no call me papa village ti me call ho na mesase no aduane kakra na mdo mo nyina to school mu ti me hwea ma panyini no wie SS na edi otoso no ono wa SS omo na be kwatre se we SS2 nso we mu kyerɛ omo na be kwatre na ketwa na onya 1 year 5 months ni papa wuye no nsi ono so wa SS2 nti homo na me no a wache na mtete no wache ni si ho na me di playwright de e ba be si so na me bia mani na me da hospital na omo si omo ba na ma peje ni mu hey Everybody nsɛm wɔ ho sɛ nneɛma bi a nipa bi fam wɔ abrabɔ mu no wobɛhunu nipa bi no nam wɔ wadress kama nanso nyankropɔ kwa n'anim na koma mu ɛne ne ti mu asɛm wɔ haw ahodoɔ yɛ akyɛ sɛ nipa no ɔfɛ mu ɛmina hyɛ ho den maame efiri hɔ mo no hospital hɔ ma ni bia ya hwɛ bia me sika wɔ me phone so nyina ɛsae na me ma me kra me papa yire ketwa na wa me nkyɛ na ma me sika asɛsɛ die ma me nkɔ fie nyɛ sɛ yɛda ha na ɔmo twira aduro ma ya ɛnya ade am bɛnyɛ sika yɛ den atɔ na me kai na doctor for sɛ de kuro no setie no ɔmo ntimi ma me phone kɔ fie na me so me ni bo afuo bia me kwala no sososa me da ha me nyɛ obi a ɔbɛhwɛ me na me pa atwa na nurse ni bi say any hospital bi wo yan home no classmate no wo ba frɛ no na me kwa na sa ne classmate ni ya den won hwɛ me na me su yo nti wo frɛ ne nurse ni yanko nurse ni no ka brother boat so wo hwɛ ye edi free ye Belgium brother boat okay bomodi an hwɛ me ene wo betu botom ne brother boat ene tu botom na me mfama ye ma me nkɔpa dwuma nye kɔpe me sɛ yebedi asem na chose warrant officer 2 Mensa from Oda Achiase Jungles Welfare. The story is very sad. Give me her momo number. Oh, warrant officer when you mean to help her and she should get hope. God will answer her prayers. Warrant officer me de be ma osisia was a good afternoon. My name is Malik Saidu from Seshi Enyinabri. Madam Emina, Almighty Allah should protect you. Everything will be fine when you mean shroud. Was it good afternoon, mommy? I have seen this woman condition and I cannot stop crying. Oh, may God be with her. May that say, or say, please, sorry. Leave it to God. Okay. Good afternoon, Marco. I'm so sad. Tell her God is in control. Everything will be fine. On also message. And on the messages, you know, was it please? I'm Foster from Wasa. The story is very sad. Kafra, mama, mami, Amina, obise Kafra. Wate. Or say, my name is Isaac Ado. This is very sad. May God heal her. Nyame, na ebra na yedino bano. Na all through your steps no na waba Akoma FM studios I say no de na asema ba no me ba ye no wote ho na me nim case no ye hwe se de we si full steps na kwa won to me nante ye hwe video no I just say ye me ya
ekwe wo su nyina no minim se bia na minim se situation it say me buy no tie ni mo e na me be share wa ye be rest ye de ne ba mo de ne buy ti minim de minim an say o be rest de no krakra e no pe na minim ya sho city we see the frosora say un say ne nan no aha no aka bom anantuo no aka ahye afra no esre no enti aka bom enti we on to me nante te said ye wonante no na eya na ewiase no emunsam dɔɔso na ɛha first no na me ti say ene first no na me ti say ene me say ene obi nim wo kyerɛ mu asɛm wo Yesu so kyerɛ ye ho Yesu so tentan ye ho Yesu so fiansam si ye bon kasa me woni me obi nim kyerɛ mu asɛm amina na woni mu da sa wo kyɛ ya wo nuwan wo kurani wo nuwan wo beto jam wala sa ekobus efie duni bo be na ho se babasa na woni mu sa wo be disabled amina na woni mu sa wo di na de be se omotoom na wo di anante enka wo be hia 9 mienu aka wo 9 mienu no ho ma na ye 9 na de anante amina me no na ekasa dabi o acho dabi na woni mu da metimi nante ya medura kire na misu se mentimi njan fa nya hwe mentimi fansu yo kwadwale di sakola no sa na me bebi sa so na wo ye wo ne ma adware ne ma kire me je se o sansu no besi ho dia metimi asinema no na mentimi fa hata Yes or no abafa hatama. Messi oba no abafa kwa. We dware mu nso My dware te o no be senso na kwesi adware. Sa akwanjwa de esi adware ma ne de ye mfam pie bi. Ne kwa na makwatana se. Enti se wo ba no ni ho a hwan na esuso mo. Na mi su na me say o mo mboa me na me pai ka doctor so betimi aye kakra yi no kura o fatu wo ma me ne nine me o so wo betimi wo nine na aka abom o say enye ayi no eye enam no wo ba pai nam no ti se de ye dwa wo on se ti se de wo twa akokɔ na wo twa na tabu no on se akokɔ ya na tabu na yi se tu betimi atwam se na atini se etu bia wote ya wana like said yes ya yi eti be ho ha me ehyehyeme mpo enura metina ka mu enura mandidi samba pemenne enura nyina mandidi enura wani da embe pemenne me ba ha sesia na ma me nsu ekosua na me to ba ko no fita enura nyina madua no me se me didi na me num nsu a metina ka mu a o me si dwonso a me ntimi nsi nkwadwonso ti mandidi What's why ni just say me tina ka bukura me ho ye ma bi ma bo to mo to say me dina me no ma 87.9 oh ha ma no sa ma e beduru ha so obi a didi na meti ho ha me ya friend ni nuanom no na ye no o ma di nkomo na ya hwe okay Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Ya mema no na ye frɛ wo mo no batem wo mo emfa enti akua ya mema enti wo mo hunu sɛ de wo na ye ba ku no ba ku de wo ba ku no kra mbisa hwe sɛ ti sɛ kra na obebisa ma na ba ku no so eni me sɛ no obehwe ne maame no ba oba e behwe maame sɛ obehwe maame de ontimi pie na on ba wuro ba hwe me oba ya me hu na me start isu na me tietiem na sɛ fatao me na mo aye me say me pa me amina pa na mo aye me say kasa gufidie ni mame me bia kire ne say wonhwe me nan no no sa oba boku omo ba boku na omo de mo ba enti obekọ okwa odura akra obefrɛ me why na me say be sini nne na me kuta me phone we kura na me say fatao hwe me tena fom kura fa me phone me to 9 million me de gi 3 million e ma me ne me nkwala no to aduane die enti hwe me phone no so odura obeto phone na ma me Besine wa friend. Wow. Phone 9 million me 3 million me kwala. Your phone ni pa ba issue. Phone. Ba du chi bra me. Share phone ni pa ba issue.
What on wo phone no what on wo phone what on 900 and now a common to what on 300 and a phone we use When me use na me teacher say me say if ata hwe wonu e ba we your phone na said so dry crop oh mensu ya na ha adwin odi se osu ase unse nipa a wutumi ye wo bibia na preko pe ono no odi ne pa o kwanhia na wabehia kwanhia ntse wo ye ne ho hwe ya enye yie me se yo komu no ebia wote wa wonte ase na de okomu no ahomte pa me se ma ko nanse ya kra me we jan hye me na me nan me se me ya me ho hwe me da fa ko na me su obesom enti mami bra hospital na akoye Sandema hospital Sandema and almost on between me ayama bolga no almost on be you know Sandema hospital nti almost on be saying almost on be 45 450 450 million 45,000 and now 4,500 4,500 oh where they tie for where they almost 500 almost me be 2 weeks pe Adam me kwai no kro say we no be a number obeda ho me ni obi a number wo hospital obeda ho ne ho kwale ba ababro sa mako won say de nti ababro sa ne say we no surgery no kwa o Adam o ka chem say your husband kro ko ya ma me akofi na ye gya no ma o je so o ma me da na wa wo me pani asa na odimi akọ theater na wa kwa ya ma me there be 4,500 ababro sa mun say me ka say ababro sa efri say obeda ho 2 weeks o obeda ho 2 weeks obi aso nim say 45,000 me sa na me hu no na 4,500 die ya no de ebro sa enti we dey say dey tie bia no ese ye tumi eboa no na otumi enante so kakra they say adwuma be na ye they say na mo didie wona kwa me say akola no ko boy indomie bi no agi tehisi no wa be na dia manage kakra okobu obi ma na ye indomie oh okay e we ho mo enti adwuma be na betumi aye for na just me tena form na me nya ne marketing kiti na me and the marketing kiti bi to say biscuit mu ne ayi bu a my home ya kwa mu iti na bidie ye nto ye beto bidie no se de mbakwa akwahye no man kwa ya nhye mbre me wonya obi anso ma ne nkwahye mre nkwahye me nya obi ma ne nkwahye na obidie wura wo so wan hyemba odi wura nyina ni ayi bobo begum on ya ne kama mbre nti ya kwa wa na wo ka wonya wo bi a be sha ba se ye yeti he omo hye ba adamfo bi a wo ho a e bi an ko betumi aye sa de ne de ama na kura ekira wonye se wo betu ya ne ka o da bi unkofa bidie ba ko unkofa ba ko wo fa bebre ne sum ho so wo te de make na say be ho kura me chichira o o take away ma na wo betumi aye sa adwuma no wo betumi okay nti ye nhwe wadwuma no first se be ya wo betumi atena fa ko na wa chichiri bidie no ana obi ba boto nti obi ba kura na se wotumi ba na wa beyi baako obi timi beto boto baako boto mienu o mbetimi aba betoto ne sa na wo chichiri bi nso na kopem se bi a na eko boga eho no baby ayi wa hospital ho no boga ho no wo ko ya no bo modi aso ba mu obi no wako na ma ye hunu se omo ya eyesen because de wo kan de me eno de mi we regional hospital number ya no brother boat ne warrant officer 2 wada uruma Ismail Farmer me na why ya manu bidie sika we crowd we betumi de we crowd bidie no ne biscuit no go betumi de account say biscuit de ni enu wa chechere na wo de biscuit ne kakra ka ho se be ya nti na wo fa we kakra na wo de we kakra ka ho mo send messages no na ye fa bidie biscuit bi ya de be ka ho e betumi atoto bia ye fa ka ho ma no na ene onko na ekua na ha adwen enye se ha ha adwen efise se de mami o si bre no obi a ono kunani a wotumi ye na ade nyina na woton na waache oton wa waache o ene de hwe ne mma ni kuru free mu nyina okay yemfa emma wo we ga na ma
ya jini sesi na yemfa ema no menim se newra ho asabre yi nso ne yefrɛ anuafo no a obi ya pade bi e wo baabi na mmom no eye wo just asase ko mo ntɔn na kagya kakra bi a wo mo de bɛma ne bi ado okurani wo betumi de akwa surgery no na ka wotumi ne nine letimi atene na odi ahwɛ nkoda no nanso so yɛnhwɛ sɛ de condition no esi etie ofrɛ mo mo nya no omo mfie no basa de etie bia no sɛ yɛbɛboa no kora ma na ya animu ya no yɛmpɛ bibi ɛma no enye ɔmfa nkɔfa bidie no sɛ bidie 10 bottle 10 bottle be 15 and 20 krana ebetumi afa egu ho na watonton I think say enye bad nhwa areho ebekunu wo sɛ dɛ mo saa de pacho ubetumi aboa ye kakra sisia bibi kakra numbers no mo fa sa number no ento ma ye 0 05 0530 507 849. Okay, inti Baluchi ubeye production every ho de amame no waye no momo amame na yempe bibi kakran fa and fama no 0530 507 849 0530 507 849. Brother Boot ene adofo ya omo hwe ye yempe bidie sika bi enfama no onko fa bidie be 10 15 20 onfangu ho na onton onfanhwe enkoda no na onko hospital ma yenhwe ne nan no nan ne yemi ho yemi ho eya gan eto so sa pepe e ba cha yenkra yo ma ko meda sipi na wonu abedwafo nyina nya minhira mo sanso na ahwefo ne etiefo nyina so yemu bibia akọ aba e de ba Pimsan Company Limited Dr. James Samuel baby obi a nyaminhira one apamfo nyina na obi a ohwe bia nso na so wutie bia no why inhira because da bia kasa asem we se o yare a enya de so benya ahoden de akọ nnwuma so afa nso benya ahoden e de atie dwumade kura enu ti ena hu hia se da bia no benya ahoden mapa na watimi aye onnwuma hodo nso na wanya bia hwe wabusua de kan se uyu bia sebi wo problem wo wachi dompenu na se wo nompemu nyina wo nipadua no a pacho yi wasumpa na tie ne sanso ena uyu bia wo problem wo untinimu me pacho nso tie ne pa eno na edro nwanwaso a friend no Semens Vital Herbal mixture ene ne capsules no ye kamfo de amawo be bia wo bia no wo de kona kota edro ni bi na fa ye numbers no na friend for the sake of more mutie radio nintino number no mewbo number no na watrato anase wafre ofre a your doctors bebre wetire on befa na omno adi nkomo na ya kire kwan obefa so a obenya aduro bi anom ama ho ato number no 0244 718 557 0244 718 557 and now says 0241 604 702 0241 604 702 sa numbers imi nu nyina san wo WhatsApp ti bia na opedro ne picture ye kan pi say so opedro ne picture wo de an so be send ye hi no ache bia wa ache good morning good afternoon and also the hello and one no enka hwe enka ho biem ye be send ye dro ne picture ma na de akọ pharmacy na drugstore bia no akotobi na ye san kan sisu biem say mo am send ye audio ten ye ntimi mo audio ni ntie because abri bia no phone e so ayeshi ti say o my audio ten sa ye ntimi ntie ti esremo abroswa audio na abroswa 30 seconds na yetimi atie na ye yiwa no kama na bibia ye kama de ama afi ye ka se bia o de no o hawa wo mu no e wati bremo na ye o ya pa anansa o de na ye usisi e na ye o ya me pa chotie ni pa do me say lower back pain obi e de no e kwa fast by say na djuma o ye o tentam niema o soa niema obi e fom djuma obi nso de o twi taxi anansa trotro enti ana o twi car kese na we de ye che ofa ke na o twi mu calls bia ye nya VIP drivers bia omso om call off
no mo frɛ na ni di a mo eje no enya asɛm ketewa om se ofa ke no na ama mo nyina ni age sa because ofa ke na de aduro ni ba esinika no na ba akoko yi no me eto yi no eduro be na no mi no se eduro bi no mo se e frɛ na gan no makowi afiri ofa ke bas eti ono so ye no so pass ma obi no ono so no me omwi no so akɔ fa ke no ono mo ka chen se we da de si uka mo wa nya nti na da bia ba na wo ye gaga no yakowi aduro no na afiri o ma frɛ na chese o mu ye de do mani age sa se aduro no ono me ya na ne sisi ni kɔrɔ so on ti ase na me se wo sisi na ye o ya no ya ka kyerɛ se e wo so nya dupa e wo enuane nura hodo a sa enuane nuro no ebe boa ama yaw na wote na akɔ enu nti na boa wo musa no nti obso ene enfa na ebenya bi na e kyerɛ mo me kɔ wa timiduru ha menya bi yesen wo kwa obenya bi wo broni ho kyese enigi a na omode e ka asɛm no ti ye kanfo de ama obi a se osisi o ya me pa kyerɛ nkɔhwɛ duro bia pa gan ni bi na to semens vital herbal mixture na capsules no se wonu maduro na aduro no be boa ama osisi na e wo so atena wo so acha wo de wo so atuatua nuro ahodo no me pa kyerɛ ni nyina be free o se wo de no lumbar spine spinal cord mu na wo anna se wo de na wo nerves mu a me pa kyerɛ obi wa ha ne de na ye herniated disc no disc na because ayese gel na se chimbi no eya ehye no mpanin finfin obi de pufi aba na efe herniated disc se ebasa ubeti jaw pa untimi ntena so untimi nyehwe untimi nante me pa cho se ebasa wo de kota gan tonsuo no na toto pae no dodo a ahoden beso bi ato na me ka cho se eduro no eye continuous process enti otonom na wotoaso nom no ebeyi ni nyina afiri ho na the idea can one say pem sign for ye chere job training enti e kwan a fa so ye adwuma no ni nyina ye betu fo wo ho obi adwuma no e lifting kwan be kwan na sade da fo ma obefa so a obefa ni nyina ye chere a betima abo ama saa o haw no untimi nsa nya biom enti wo de anso obeto aduro no afa ye number no ne enu adi nkomo me ka say obi de ye sciatica ne to ase saa enti kese ne da ho akosi ni na ase no ho na o haw no wo obi de star esha safely na chi spinal cord maka tro se o te sciatica pa ho na free efiri wachi brem no na ekọ na be afa wo to ase na akwa akosi na ase enti so o te sa pe na so o te pains bi a ho pe o de koto aduro ni bi se wo to ase na twetwe nko ade ato aduro no obi nso an nsa entititi na entititi me pa cho so hu sa me pa cho aduro na be bo na agan bi a tingling na say numbness na ye me pa cho de tobi na friend e bia na wo pressure na wo sugar na eja o sa and obi so nya sciatica no bia no so diabetes or diabetics and say diabetes diabetic nephropathy eno so betime eja o sa sciatica no ni nyina sa wo to aduro na wo de friend waduro bia no bia e be hwe kwan a be fa so abenum anom ye de na kan wa bibia be kama de ama sa afo e enum nya ahoden enti to na friend e number no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 afenso e bia wo de na me masem pato yi wasum na tie ne yepa hwe be pese utimi di ye papa bia o se na yire wu aja no na also onu maduro no because na ne sisi ya ne ya pa onu maduro no afere de aduro ne ya no osuro no ofre o say na mo aduro man kan chem say o side effect na me sere na me side effect ben ya papa o say da bi aduro no me nom ye manom bottle no kra me ye wie na afi me jonso anu me hu say me be me sore ne peja o so won ti ase kan ho na busan say sha say da bo say ne na me hu ye di me hu say side effect e wo mo aduro because me nom ye no na me hu ni sa na me say so one ma na aduro ase kra eduro na adwuma ye no esiesie ni padua no nti e kire se na wo haw e wo ntinimu nti so wo haw wo ntinimu a eduro no beboa wo ayi ntinimu ma ntinimu adawo e hoda won so de abema ne de ono e wo so sorry nti so ye bema na so be ma sini trase me pacha bia na ntinimu asi se papa ya o ye adwuma okoko board na me nka ba bia wo no o kai o kire mbe bi kro me nka ba bi kro me pacha kona koto eduro ni bi na de o ta frame anasa wo de ne de wo ko gba ani ase na oda ya me pacho premature ejaculation
Musu to aduro ni bi. Mo a mo na ma ne ya to mu din 2 minutes man, 1 minute 30 seconds for no me pa mo chow. Se din em fataw. Ye show structure pa na din e dia ma wo ya me pa chow. Em fataw kra. E wo so be ma de otimi di mensem e wo mpa so. Na o mensem no wo di pia bonten a obi ahu say yes. Because said oh yere be hwa bonten no na kire efie dwuma we di ofie me pa chow eni kwan say o yere se onua ba o da nchen e ba sa wasi nyankopon asem trase because nyankopon say o be ma kwan da baba wa ho na sa say me wa ma na amem nti to edo ni bi nanom afen so uni atenka so o ye be ma so o ye oba obi a enya na kono kra sa so nya bo no say o sa kono ne ba e wo say ba na amadia na say da bi to edo ni bi na de friend so o ye oba friend mpe banchi da ho ebo ni bia no de enye yetwam agan no na ebo awsa afi umfitikom asoba me pa cha to eduro ni bia de ne enida na dysmenorrhea anansa wo de ne metorrhagia omo a bosumi wei onyanemensis baako esi ya bia na mienu esi ya enche na otwe mienu pepe no asan nya biem me pa cha to eduro ni bi wo de ne menorrhagia heavy throat pa babro so ya na yem crash hyew me pa cha to eduro ni bi anansa wo de ne amenorrhea absence of menstruation to eduro ni bi na no na ato no mo a eduro no be boa asiesie afen so wase ho be ye kama na ani je so awie pɛ fibroid na wo ha wo de to eduro ni bi na frɛn wo de no typhoid to eduro ni bi frɛn na ye ni hu nkomo na bibia anye kama hemorrhoids koko mo a mu jam na ya mu hu mu jawom anase wo hu se wo de no sabi okokobo eyaba me pa cho to eduro ni bi woto afre ni enkyere kwan abefa so abanu maduro no moja na eba ko ni nyina betwa na bibia kama de ama emfa ho ne condition bi awom wo de unya condition na frɛn ye be kyere kwan abefa so abanu mu nuro ni ade nyina aka ho na bibia kama stroke fuo nyina to eduro ni bi no mo frɛ number ne 0244 718 557 anase 0241 604 702 ubenya eduro bi ato PFA pharmacy ewo Kumasi New Road afi so Colinac ene Dani Herbal ewo Ashtown ni mrom Paul Salventures enso wo mrom Misty Apidank omunyina wo mrom afi Freddy Mens ena Rock Pillar omunyina wo KO ubenya biato Habme ewo Kumasi Technical Investigate afi so Nkoko ubenya biato ho ewo Isaac Drugstore anase Hillside Pharmacy anase Antiakobam ana Fab Pharmaceuticals ewo Zongo Junction enkran so Repass Ventures ena Tenate Herbal Hallo Herbal and be nice ba ubenya biato B class so ewo Ashaman main station wa Masalachi wo afi Jeff enso social taxi station wa Mankesim Cape Coast so Pena Heba Coronation Junction afi so Odalo ewo Tikobu number 1 na Cote d'Ivoire two frere betro ni amount number afi so Obroni chemist ewo wa na Legacy Pharmacy so Tamale ni nyina wo frere e be ma omo numbers na omune woni omadi nkomo na wanya aduro ni biato na bibia kama de ama Kofodua so Benol Pharmacy na Gapsen so ubenya bi wona Tenate ba so ewo Kofodua Central Police Station wa free number no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Marco muntu asu nyankopon nya adwuma yesi agan eto se titobi na frɛ ni nkomo okay nyame insha papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ana wo hwɛ na afei wo tie no ɛno nti na yɛkasa yɛmame yɛma no adwumanye yɛma no kakra na ɔmfa nkɔfa bidie sɛ bidie 20 bucks kra na obetumi afa we die what fa because wo hwɛ ne situation na said the nine no ya na beluchi wo ato fama me said the nine no esi aye ne die there is no way say obetumi aso ade ana bibi na besidan so na watumi ahwɛ enyankama ya eka no ho no ba ko de ne kurate no na mienu no a eka ho no se ba ko no wo hefa SS ba ko no wo de wo kra ho no na the all me crown no I SS okay but penyin the 150 ho e wo me ho no SS okay and the way no to call JSS okay nti number no na me dey atuso no ye pebidie 15-20 bucks krana ye mfama no na ontena fa ko na won tonton na onfa hwe ne ho na sede
ne nan no esitie no onuadofo areho no kwasem yɛmfa bibia nto nkyɛn na yɛnka nipa sɛm we de areho nti ɛna me de ato TV no so no 0530 507849 0530 507849 brother boat me twɛn ai wo de ba no wa send me WhatsApp message no na me hu say wo de aba the other be ba no o send me WhatsApp message a ebia mama no 50 cedis mama no 10 cedis and 20 cedis and 100 cedis na yenkeka mom na nyame ya domo a yemfa ma no no fa nkope bibi entonton na onfa enhwe ne ho na asem no kwasem say areho 0530 507849 0530507849 eno momo line no 0530507849 na vrongo fine na wotie because yenya ko bi omo se omo pese omo edin aduane omo se aduane wo sikapa omo de niema bi mi wa chana me pepe fie wo mu ni mo papa fie nti omo so pese omo bra wo an omo so omo pese omo bra na niema nti nka na vrongo ba bi owo no onka na chana omo ba na omo se amina na wo no wa chena wa bra na nti omo ti amina na no ono a wa chena wa pra no omo ka obi ya be hu ewo chana krom ho bia be hu police for no krom ko bisa se amina na wa pra na obi anim nti omo ti no omo didi wo na wo munya wo mo na ha omo face landline oh okay nti me se mo ada ya mo de mo WhatsApp me wo WhatsApp line so na se bia mo kɔ na mo hunu no a na mo fra ya mamo ehu no wadabroma nti no we de bidie sika ene ye pede ama no bidie sika chebe ya boto bebo ai na wo chichibi so a so ho a na wadi kan e de no aye na wakɔ hospital akɔye we akɔ busa ne nan no said de ho nsɛm yɛ de esitie na ya behwɛ ne nan ne so ho asɛm ayɛ de aka ama no na mfitianse ese na wo hyɛ dɛm mo saa no wo hyɛ dɛm a areho kumsunsun ampa wo te ho saa na wo kai nkane no ade a wotumi yɛ sɛ wo a wotumi kogina wo kɔtɔn wa waakye yɛ waduane tɔn na nkakra fa wo nsɛm ɛma okunani o matumi didie na omuntumi ni di a omuntumi ni di biemu a na wo so wo hye dem na akora ketewa na ekɔ ne obi kɔyɛ adwuma kakra eba na obi onya 10 cedis bi na wo hye dem na wo de aba maame eni a nyame amoa wo a ebe ma de wo be ye wo ho no nti ebe ha adwen okay nti sam na say papa fa wudua ne ma wa na na twetwere wa papa okay okay kakra amina be ye kakra why timi de na mienu okay papa timi de o na mienu nanti emre kakra bi mu na wadane abeye nipa foforo eno na ye kan sese ya amane bibi anye ama na antena abonten na wo de mo be huna ne se oh mami a no ton wa wachi ya wonya eja hyehe ni wafiri mu o ensoso na enye no a o hye dem saa no adwendwiri ku no nti de ebetumi aya ne se de ebetumi aya ne se ye beboa ye de aye wo ha ne se de aboro so kire so bia no na ye nti etiefo oyonko da no da se ya na nyame adwuma no se ya na ye de etie de wo su ne ni isu de one esre ne ne na sre de ni agye no ne ne aye de agye ye ni abom nti ene ye nuanom ye nyina ye nkeka mom kakra na ye mpa bibi ema no emfanye na efie so enye de kakra ema no na ono so adwendwene da ne so no enko from because say the osi su no nyina no na me osu no initially na me say bi asem na ne kunu wo ne ne ade no mani kan hu no till say me later na me Herbal pa eche no ansa na wo hadu never no nye na oni no ha onya well say na sa na ye tie nti eche na ono obetna he ya no hu say na the situation ni sitie na aye de abo no
na wo ye ne ho hwe ya enye yie enti wiase no enani mu china David live okay enti omo bi Sunday mo no ho enti Akoma FM okay 0530507849 eno no momo line na ye de atoso amamo no 0530507849 0530507849 edia ebeba no eye Akoma FM 0530507849 ketu ebiensa ye boabo anu obenya djuma esu ne so bete areho ne so bete na wakọ hospital ho na afi o mama ye ne price no sika no na ye hu be ye dia surgery no na ye hu ne say 45,000 enti on kwa na doctors na ma ye hu se be ya beba be ka eno ho asama kire etiefo na omo hu se de esi ye de ye ko because ye hunu ne price na sha yeso be kwa ko ye mistake inti o ko hwe na ye hunu na afi ye nso ba bia a doctor fo hunu say ye ya say na ye begie na ye de abeka che ye tiefo na o mo so aye de aboa ye enipa de ye mobo na me nye hu na mobo ekwa mobo na mom no ye twa ye hombra sisia. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry na wo tie mu bobna ene mpintim kwase wo mo oni be wo hurukuro no mi niska me de beto nti me nu ebe me bi na epepa ma me saa me da efie afe enefa na me da fom ta sama anan no na krochkra me bekuta na me di ananti me nibi nti ema me sori agisa akondwa ketewa na me di dia yete so ne bi na me di enante nti ema na ne kwaye ntimi ntene ti ekuro no wuwie ye no na enan ne akoa ti me tim sa ade achi a me ka kire no gise ono ko indomie wura ni no wa ko ya juma amina no wa nya tensiri no dia ba dia to sawa ayem kwai ti ye bresa enura mi so na say we die me dwene ho a me ti ase me nu embe mam so wo ho mienu na me papa na o kintampo to aye japade bi asase e wo kintampo nti me say me from o fa me from a o mo fa na say o ma akome krata no so na e wo me bra ba ko no ti asafo market ha nti me bra ne ba yale ba fi obewu me na me hwe no to owuye no de krata no e ma me na me se da me oba me na mo yem be ma ede ya yamba mu se ye yamba enan e na wo ho e na mbe mamienu nti mo de mo gi krata na mama say ene me say udan no ube design ne kama na bibia be ye fe e de ama wo de marble stones yes esikafo no enko na eye man ye fe omo boa omo dada ko ne koji abo ni bi ko trends ventures ho na omo ma marble stones no de fe wa hwe de de atosu fankasa na so wo di design wo dan na say anase bu omo timi twitwa no kakra na fe wo mo de aye ebu awo no ana efie nanim no na omo de machine na hye le jawa ya na efe pa me so omo aye bi wo free high school ko high school omo to omo bo ase aye na omo hye we omo twitwa ne nketewa no omo de hye no se wo na efe kura ubetimi ahwe fie ne sa abo akwa afede me du ho bia madane mani sei na me we enye sika bia David wo ko trends ventures enye marble stones no de efe de te shine fefe no we enye sika kase bia enu nti we hia be mesra wada wo dream house no hwe so be ko trends ventures for yama marble stones ni bi na fe wo so wo de design ne kama building contractors ne estate developers no mesra wo estate no ma nya fe fa marble stones fa se ko gibi e wo trends ventures ye say efia ba ene ye die na trends ventures for marble stones ne de wo ba bi fie we nu bi na me de ye ase ho no o ma ye ni say kama na ensu to na hohoro a eja wa adwo a
papa una se biscuit asa ko fakora na we ensoso na ye moba eye fe yie papa na wo benya de fa de ye kaba de boda form ya brebia de tia na tie so tapetampe so tapetampe na eye trans venture se ho na wo benya bi e de free na wonim enti hotels no offices no ni nyina no momra construction project ahodo no marble stones mesrem adamobra meje elegant de ye fe kama ye sign edigu ka mu ko ja ba bia wodi ko no free ya ye nyo kapreba bomodia na efra ye was 0240 708 400 0240 708 400 0240 708 400 na emaunsa enka ebi bemena ma wakra na promo nyame adom ne mompa ebo ye the crystal se mira family mu jo me pa cho me da se nyame nhyira wo ne wahwefo ne watifo nyina baby bia wa wuti ye no eha eye omi herbal clinic ya so ye no akra ye wo awudome runabout ena kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na erade efa me so esa eno nti mi pacho se wutie me sabri nko ande a na se wo yare a fa number no amede to so no ne bo mod na tu anamo ne bra na erade nso so ye bo yade so nko ande a na erade mfa me so emoa ebia wutie me wo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka se ebifra ye won sencheni bi wo ho a edadi ewo nipadua no emu ana ani no eso ene eche se ani no ebifra obi wo ho a ohu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo taa nani no eso obi wo ho anani ne baako hunu baako nso so ehunu obi kura wo ho a ohwe light ananya nkonton atwa light no ho ehia ana bulb no ho ehia ena obi kura wo ho a ohwe bulb abo se bulb no ehye ebo emu ena obi kura nso wo ho a se or driver ubo one side driving no wo hia ka afoforo na se yanwumra light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka se hu ni se nani no enye entime enye kane a enye light enso no de drive dako bit my order bonne nti se wo sa hawo no ene de mabbo so nyina no a fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa eno akire no bi kura wo ho a ete esi nani baako eso ena obi nso so wo ho a nani fitaa no fitaa foforo bi aba so a etene betuntum ne so ena obi nso kura wo ho a nani ne baako hunu baako nso so ehunu misraw so tena ho a wo ho baako na edum no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama wani ne mienu nyina no efra eno nti misraw fa me number no frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo me number no 0550 0550 57 57 00 75 75 0550 0550 57 57 00 75 75 and 0594 87 39 69 69 0594 87 39 69 aha intimi pacho se wutie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre sa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke sa line no aha intimi kasa wi a na mafrɛ na me na makasa na aye kama eno akire no eni no obi wo ho a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsu ana obi kura nso so ho a nani no so obi free akire eba obehunu se obi na eba ne nipa ne hye atade kokko anase atade tuntum na enso so se nipa no amme no a onhunu se eye kofi anase eye afia mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo anya sa emfofon ebetima dan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anase afira kora and watching no obi ho aya na say the entin time pa exercise sanani no eso no asa the entin time say sanani no eso no mesraw fa number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa eno achi no obi ho akompo ehye ne minimu mesraw se utie me na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne se o minimu na se woni sika enha ho kra eno an so de obeba ha oba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na ka se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma nku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane emfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se
na wo de memfa aduro no enchew na wotwe mienu achi sa bra betena afidie su na yanhwe se kompo no aduro na amede che wo na manye wo kapre no ewo ho anase ni ho wo hawo ni bi wo ho a wo ho ya na hu hia se ye be kasa ho enu nti na me se so de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra koma fm ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa kamera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne yatwa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne ye nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia won kan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia no fa me number na framba na man de majuska se wo ba maso ye ho ne dia majuska wati ase me pese nipa hunu se aduro ne wo ho wati ase me pese Ghana fo hunu di wo mimu aha enu de se wutie me na se woni ska dia wo ba ha me hwa acho me nyu pesoa na se wo fere se wo beba ha mama fo hunu dia eno ne de wo ba maso ene me fa ncho na de tie se ekon na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu enti na wo ma na yemfa yentwa na wati ase na yenhwe wo na ho nto eno achi nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompo kra e ko na fibroid eda wo yem asma how odofo fa me number ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa me pa cha me number no so ofra na se yemfa wansa Akoma FM no manfo tie manfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada aha enti se ye nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ se ye aha ye be fa se na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no eye 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ed what for mu team oje ho a enye obi wo stroke no je so obo diaper ansa na otimi anante obi wo stroke no amasa bi miseme kana no achia ama wontimi nya ne ho hwe che se ontimi mpie kura kama koma we ndi kama koma se menhwe nche kama koma da metena ha kama koma no so mehwe enipa mienu na achi mehwe oba baako oba bema baako na ma make sure say wo mu nso fie ko wo manim a omuniska enu ti se wutie me na se de menya mehwe no ne nche se wutie me na se stroke ni bi de wato fo mu team oje ho enye manfo atwa wa be a fa me number ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo o me Herbal clinic ya so ye no Accra ye wo awudome runabout Kumase nso so no ye wo ebuakwa sepase ene ye wo me pa cho Accra no ye masa o ba ye buki ansane aba me pa cho mo a last week mo ba ye no a mo mu ki esama mo ba afie no mo fa nche me betena afidie so no me ka se ye mu ki na se wo ba me sa mo tu ka akọ me sero de maka no sa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi sa wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na watimi aba sa yanso so no se Kumase ha se ne de da bia wutimi ba afei so se wo pe eba e de ato na so a wo pe eba e de ato na so a wo ba Awurade e be fa me so aboa eno akire no obu ho a wode ne na si fom a na ne na ho hyehye no obu ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obu ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne di stroke ba ene obi nso so ho a ne na ho hyehye ndi se de odi ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba eno achi ne wa wo ba akran entimi nante me pacho tie nie wa wo ba akran ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obi wo ho a otwa me pacho pa tie nie obi wo ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bo modena ne fa me number no ne bra na Awurade emfa me so emoa wo bo modena ne fa me number no ne bra na Awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi how wo chiri me pacho tie nie na se wuntimi emma o me Herbal clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape
wo takra de wontimi ma me de aduro no bi bebro na se me de aduro no nso brewo a mini kan nyi usika ansa medical de aduro na brewo se wo nsa kan aduro no wie a na de misika abreme na se wo amanone de a me pa chopati nie medical age usika no ansa wo amanone a medical age usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika ba mu no ni nyamaaye no me pa cho mo nkama koma ntomo ye ebeba dodo me patch me number no 0550 0550 57 57 00 75 and 0594 87 39 69 Jiweni BM 0594 87 39 69 Nyame nka mo pa Nyame enka ho so Akoma 87.9 FM Akoma mo sam dwumadi no na wo hwe na fe wutie no na me ma Pepsodent Chako ne Pepsodent Herbal Paste no na ene wo de atwetwere wo se Pepsodent Chako no chene so Chako ankasa lemon mint na fe zinc ewo mu fluoride ewo mu ansan ka ne yetwa body tray na wo de bidi aka ho na fe wo de atwa ase apos ye ba ko ma wo se eye fita Pepsodent Herbal toothpaste paste no so de eye kama green tea ene herbal extract ene wo mu nti esiesie wo gam no eboa bo wo se no ho ban ye pa wo de ya chese baby abefa bia no wa wonu se Pepsodent de wo benya ebi na ebom no se wo pe quality electrical appliances pa de a ene na eye triforce adum ena yeti ewo kumase ye yada enu nti afiefie mo offices ne shops ahodo no mese wo ada ope eye electrical appliances papa ya entwe nya hwahwade nka ne api ye nkonkwashi ofie na ensan ntam de a ene na eye triforce ye wo flat screen TV air conditioners deep freezers refrigerators electrical oven microwave washing machines blender rice cooker and afi ho niema bebre mesra wada baby a wo bia no se wo pe triforce for eniema papa yi bi na chese won so wata wo chese regions no wo dia no so wafra ye be ye de sika mu ye de wudin no number bo ho ka ne bedura na yi wa de e de ma na mom wo kotobi dia e wadum triforce friend 0246 004826 0246 004826 and 0244 751093 na any woman in komo ye be use ayiko seasoning powder e de ayi stew yankwan ene ye bibia ayiko seasoning powder enye na ewo edwa bia emu bills microcredit say for Ghana card e be je bosia na fa kwaye adwuma de wunya eno Ghana card bill microcredit e be ma bosia fra 0596 920883 0596 920833 0596 920833 na ejibe 3p garlic mixture eno ne yede etutu eye pressure ni nyina asideku efri ho ede ema wo stroke kwa yekase dodo nwedwe yade ne de aka mesia wo ada 3p betu ase frey wo 0248928824 0248928824 grow fine mojadro yede koko ena afra ne yede aye eye natural ba wo menses no wo ye adwuma wo ja wonsa no na ya na ye tititi wo ntumi ne di wo da anadwa wo ntumi na eye grow fine mojadro na make for ama wo bomodia na ko ba bi eto nro bia wo benya bi Fredok e wo 0244 596532 0244 596532 all satanfo baako edro eye haxa mixture ne capsules wo de mixture no na benum capsules no all sa no emfa won ani fie didu mu ni nyina no ebetu ase fre 0240 238310 0240 238310 na ma won so wonsa enka bi na ABA Herbal Clinic de mesra wuada ABA ene Dr. Rasta na ekasa kire wuyi wose bomodia na bra eni yade ye glaucoma na se cataract be ma waye mrempem wo ba wo fiti consequences so hypertension stroke prostate wo liver na se wo kidney ene hawo ba bibia da anywhere nei wo kwa anyansa fenchem wo sabeka agi se ABA Herbal Clinic eni tutumrika na ekoho na akomase ye wo kwada so dwena se ye be main market no sanso na do mahinkro ye be Beneza preschool ho ye ne apia ku because store ene fi pamphlet 0541 565 199 0541
565-199 wowɔ de hyɛ bi a wɔwɔ ani yadeɛ paa na ogye ho akyi a fa no ɛkɔ ABA voter catch fresh tilapia yɛwɔ askwa ha yada bɔmmɔde a na ɛkɔtu bi tɔn ɛna restaurant for chobafoɔ no monkɔ voter catch kɔgye fresh tilapia na mo nso momfa no amaduane frɛ 0544-346-976 0544-346-978 time ɔsɛ yɛde bra to yadeɛ no so malaria fever bɛdwane yɛ time herbal mixture time HH mixture ne capsules no yɛnum bom ɛnam nsan yadeɛ bɛkɔ na afɛ bi si immune system no so frɛ 0244-417669 0244-417669 Greenfield Scientific Herbal Hospital ayaresa fie ɛne hɔ bɔmmɔde ne kɔ Greenfield wokɔ a yadeɛ no nyina da yɛtutu aseɛ test ahodoɔ kidney liver ne nyina no yɛwɔ lab hɔ a yɛyɛ bie nungua ɔdɔgɔ no last stop frɛ 0243-983906 0243-983906 World Vision Ghana ne Vision Far Ghana semenka kyerɛ sɛ so obi afro no ɔka sɛ ɔbɛma ɔbɔse a ɛyɛ wɔn mu a ɔboa aza ɔmo bɛskamɛw ɛno nti ma w'ani ɛna hɔ paa na asɔfo rɛko ɛba center so ɛna kyɛ sɛ hɔ no deɛ ɛkurase doctor no do ɛbibiduro deɛ wapunu wɔ mu nti kwai na yɛntutu yadeɛ asɛm a rɛko ɛba mesha no nso deɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam kooko ebisi immune system no baabi ɛtɔ nduro biada ɛkurase doctor ɛdure yi wobɛnya bi frɛ 0248-672271 0248-672271 gospel efi no ahom sɛ wode hyia bi awu ampa w'ani abere wode anya afe na akɔfa ha na akɔkyini ha na akɔkyini ha biada wode ɔwoba a wɔsɛ yɛde hyia wudi ɛfɛ yie ho bia no wɔn mo ɛbɛtoto ne nyinaa deɛ ama kama sɔfo ɔbɛyɛ wufu som koraa deɛ ama wɔn yɛbɛhan bi na afei deɛ baabi ɛyie ho nneɛma bia no ɛyɛ gospel efi no ahom ɛhɔ na abɛ wobɛnya bibi akama asafo wɔbɛn leba ɔne koko board no ɛdan no ɛna hwɛ no mu uduru abisa nkrato frɛ 0243-737457 0243-737457 na ɛne wɔn mu ne nkɔmɔ mɛkae wɔ sɛ ɛyɛ nua baa Amina yɛgu so yɛgu Amina deɛ no so mesɛ wo ada kakra bi nhyɛ hunu nua mɔbɔ ɛne na ato no no ɛno nti no hunu Amina ɛmɔbɔ na kyerɛ sɛ ɔmɔmɔdea na yɛntumi ɛnhwɛ no ɛyɛ baa o baa akyɛmfoɔ baa no ɛne nkasa bɛtuatua akyɛmfoɔ baa o akyɛmfoɔ baa mesrɛ wo da wonim obi a wanya stroke paa me se me akasa me kunu bi ɔyɛ posini wanya stroke akyɛmfoɔ baa hɔ na ne stroke no kɔɔyɛ saa pɛpɛpɛ nso ne obi a wanya accident ma ne kasa mu abuo abu paa wɔtoatoa nnompe toatoa nkasa toatoa nnompe ɛgya wadwo a so spinal cord wo kotodwe wo nsa no na ehwan ba minim die nti a just wono kra de endompe kra ne nkasa ehunu no a na wono mu dwane me sre wada woroma wanya se agege ho kwa yenim ne ba tumi ye waye bia ma ye hunu ye ne akasa ye de hye de ne koye wontumi drive wo bubuo no wo hwe na awuo ene wada so tika mu a wo say eye ne drive na adwuma emfa ye de ne ntena ho endompe de eye ba wo behunu ba center Kumasi atonso agogo Obey Agogo Hospital no Accra Spencer's Road 18 Junction frame 0244-988004 0244-988004 na ene ba eni enkomo nti yemra na memra menua bayi eso na yentwetwe nkomo kakra bi mpacho twakonya no ebra wanim emame na Amina namba no so na mensan fanto ho ema wo biemo na wo de fa wo kakra wa bia yeje nkwa yeboa nipa yadwuma nsa na tie obi obeba bi ahiamwa bi obeba bi esu na duru se obi esu a na wapepa na ni wamu ne suo di ama no sebeye na won so di eduru so a ubenya wo bi na wapepa wani wamu ne suo edi ama wo kitwa bi ensa wa mampo se bibi se wono de ode ba ya no se yemoa na nka ne brothers ne yenya wo mo na asase na da mo nton na wonya bi nkosa ne ho yade na wonya sika mfa hwe busua eye enkoda be ma no ewudi agya wo no ewo ho no na nso so obedidi wo so wo ba nyina ne woni di wo suro mpo so obedidi na dwonso beka no bese de no wasi fom no wakwa akwadwonso sade ne mfefo osi ye no ne ya mfa anwo no tojem areho ti mobile money number no ene da so no eye 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Obapa na pomo te sen wodi ni biem mame Mariama ena no wodi asem bi beto ye nim ade na asie
Akoma FM 87.9. Me na me kura bobre ko duru baabi ne mani nti sese awale no jija te me dia me so na me nko me baabi because sese o se ma bonodua ana no mo frɛ no o se ma bonodua ma ye ni se dua na de me nka sa me moye me boye afi se de na o de ye me no na ahomte wonim se me yale enso no de na o de ye me na ahomte na ma sa ansa me na ba enti me de say ye chuko say ye chuba o me de mayale sana na ehia Akoma FM 87.9. no wie no onwale bie mu a onfa me koma mabusua ma asama na tietie ena no ukọ ubaye no ukọ ye no ofrɛ mampa cho dabi enra wo ba ha ye to ye nsa frɛ no oba ha etiefo enra wo bae na obaye no wonu abra ye de share no wa meduru ntem en wakɔhye baabi a wɔde ne nanfofo na ye be studio no ontwen ye no ye see form no na ɔkɔ ye see form na wɔkɔ enra ebra ye frosro no ayampia be na no ɔtoto no ase hɔ no me pa cho me wa ase Akoma FM 87.9. oba na me wa nkasa me ho nti me metim baabi ye hu yan so ɔde kɔ ofira bonten e de ba inside hɔ no wo kasa de nti wo duru ho na adamfo no no baba ku bisa ne se ejemalo na ho na wo ne ne ekun o se sister afia na afrɛ me na jaja me mani bra no mani abre chan bibia me kwa me si ha biem o man frɛ me na me kwa me si ha biem na me chini papa ochini me de me chini me timi ha obi antimi nyam mama so obi antimi nyam hwe me timi ko benin na kwa di aduro to obi antimi nyam hwe ntimi kwa me si ha biem enti na me se na adwen ye ne se senko wo kama ma so na ada na ntokwa me so man fi no ebi se me ye ntokwa nti na me baaye me ma ya le senti na me baaye ebi se me se me enu na ye adwuma de otimi ko machi obum no ene ntimi fa anya hwe ana dia menumfu no so anho manti mentumi anenso nie mete mensa me ani na ye adwuma enti me ma ya le sana me hia onsa me yade no fa me ko ba mabusua because o ya me ho ade okwaji me fira busua ho enti se ma ya boni mpo a abusua na se omo ba no mo hwa asam no kana ya dia wo pe na se wo de me hya na wo de ya me enti me ma ya le senti na me ba ye okay me da say enti ye be kwa ho na so na fe ye nuaba eye Amina Farouk ede no ye nkwa ahoma ne so kakra na ye nkwaje atiefo adwenkyere ye 0243114497 0243114497 onso betimi abampacha wo ba adaroma eye na wa lower TV set no ede amame within ba bia o kasa free Yo, Maa Akos, you only have no Benjamin to form a catastrophe of many at home. Yo, let's say, Mamma, so we have a singing sequel. A veteran sunshine or Muntum, no Muntum, man, began fine. We must move the mutual. Okay, made us a papa, Mamma, sign and call of frost within the baby Akasa free. Yeah, hello. Within the baby Akasa free. Yeah, I'm a from Pong. Oh, yes, your friend Pong. One said, Sana Yama Nakasana, when you or Conan Kakara, Sana, living with an old water. But a young man just says, the DC and amount for or moving command now, moving on no move be an I don't know the book was not free. So the one was to win her, say, it's a quarter of money. Or someone like to don't tell to me some quite balance from one point for more cancer now. The baby I am a trouble from Obuka, but you know, to me, I move down cousin as a mobile central mother. Not a fan of one son, I did. That's a papa for dear mammy. Okay, within the baby Akasa free. Hello? Yeah, absolutely. Within the baby Akasa free. Mikasa free, Akoma, I think Akoma. Oh, yes, you. If you can have some number two, but I'm an calling move. On the man, I give Wiki on my piano. Next time, we'll be. Hello, within the baby Akasa free.
me the best. For me the na the American said that the American said radio mama kamanfo problem pa I say yeah yen country mama say we nya botre kakara osusuma ya ne enhye so o da de do ya ne betina show so sa ma pedie ase wo kan wa sem kora no a no bi hu ta sem na wo kan no enini aso ye sele mommy ya mentie di obi beka de nya botre na nfa ba me mama yi we die nyame ya domo a pede tebia obenya resource a edin kunimdi obi ba yira obi du wa o so du fi a wote ne ba nenka enti inu se nyame be yawa na mommy die o so be ya ma the best mommy the who eno na me da say eye she's adoroma wono ne why me makeup kama na wa ma me wig e de ahye she's e wo Kumasi Sports Stadium he yada woni Unity Oil no ene di hwe ne mo bomode a na ema she's so ema wig papa na ene wonso wa share makeup bibia kama obeya ma freshes e wo 0249 155 0249 155 Josie ono so na mama tade kama edi ahye Josie ewo Kumasi bom so oni meet me the sport edi hwene mu manempempa mo ni emanyina ema ewo 0243 133 0243 133 165 0243 133 165 obeje wo somidi Maa Akos say the agudie makonfo busu apani sami champon Suarez Pepe and afe little Muhammad omobeje adwa Akoma Sports odi atoaso